Talaflava o se whapoponga talafo le video Samoa. Wa saunoa le presidente o Amerika Donald Trump o lo iei moni lava tangata fia ai I Gaza mai te le matawhaio ia Israelu le tūlanga e whaatatau I le whaititi o fesosoani mō Gaza ma o le a whaatuina I loe Amerika ni no fuanga o taumawha I lea whaitū. O li pote le CNN wa ta wai mo le urua I taimi wa tua ia I nei ni kulupu tau wai a tatawa Israelu no lātou lava atunu o no le maridi o tangata I le fia ai I Gaza. To spulfai isi na maridi I tono le lua spulfai tu rata wai o no le mata upu lava le nei le fia tau mamafa. E se umafina ngalo whaadi o tangata le nei mata upu a le totele o le lātou no ta inga ia maua ia se fesosoani mo nei tangata o lo fia maua ni mea ai mani fesosoani tau le soifua ia so te tasi. E tō whaua maririwe au fia I maseri I leo ina ua a fia se whaalabrawe na whaunga ai se whana e latane se no fuanga o se whale tele lava o le corporate building I Manhattan I New Yorka. Whai maire komisina o leo I New York, ua maua le tangata na amataina le whaalabrawe ma o lea ali ina vai o sa variane ma se whana I to tono le whale tele lea e maua mulimuriane ua mariu I to tono lava o lea whale e fōringa na toe whao o lava ia manuanga ia te ia lava whaunga ai le whana. Sa ripotia mo mua pe ona ta ua le 9 News o se leo na whana le tangata no na pātua pe tai ua whairua mai ua mariu lava. Mori mau tangata na iai lea no fuanga le whapole ina o lātou ma le fefefe. Ngā re suesuenga laulo o whaawau a ua whaasai na fo ino fuanga na uia e lea tangata a o tau wha mautu le me moni na tupu. Watua ia Thailand, Cambodia, I le soria o marianga mo le tau fia o vevesi I lo latua oi peitai o lo iei feutana inga o lo whaia e tu e lua ma o le so upo le ami Thailand na ia ta ue le CNN e tere temi ua ripotia mai ei le tura I peo vevesi I tua oi a o lo iei pere fita Cambodia I le no fuanga. Sa mariria ta ita i tu e lua I le whonutanga I le asana nafina ia tau fia loa ve singa I le teminei ma o se tau mawhainga fo I lea na fola le pare mio Malaysia Anwar Ibrahim ina ua whaia whonutanga atunu e lua. O whaisi umi o whai pēr nei ve singa ma e ui le marianga o le whide muna ta ua na nafi peitai wa ripotia fo I le sore tua ia fita Thailand o Cambodia una o le tawhana I nā tua upenga I le tua oi. O saina ma Amerika na awai fo I nei whiutana inga na whaia I le wā o atunu e lua. O le vasanei wa fola I le paramio New Zealand Christopher Luxon, le asiasiatu le paramio le Solomon Jeremiah Manele I Aotearoa. Ta ua le paramio New Zealand Manele o se paanga ta ua New Zealand, ma o se awanoa ta ua fo I whaalongolongo ai I fuafuanga le atunu I le sauni atu e tani malo I le whonutanga ta il Pasifika, le Pacific Island Forum Leaders e whaia I ase tema. Whai mai a whero I fo I Manele ma le minister o vai whafo New Zealand Winston Peters, wha pere minister o whai ngā Faiva Shane Jones. Siria ma le awhi tangata mai Solomona o lo o Maui New Zealand, a le rua awhi rosu whana wha tautou ai Manele a vea ma pāramia I le mai o le wha mawaenga a Manase Sokavare. Tara murimuri fiti, o lo whaia nei se suenga I whatatau I se pepe na maua I se la pisi se I vaiana le whaafonga le atunu I whale le ta ua le no whatu maua se University I Lautoka. Maripotia le Radio New Zealand no se video na maua le Fiji Times na I loa le leia tuai le temi na maua I le pepe ma o whaaria leo fiti o se tamaititi a onga na ia whaalongoina le tangi ane le pepe. So ni ane lo iei lau whainga ruenga le hostel, ma whaavawe I loa le ave ato le pepe I le Lautoka Aspen Hospital, ma lo iei penei o lo ma lo loina. Lo sa ideal tina o le pepe, ma o talo sanga ina so stasi si la pia se whaamataranga, ia vave whaafeso ta I ane, ia leo po o le Crime Stoppers. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai nei fo iaso, soifua. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. E te le mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni. Aua e te whaatali se I te tele ti munga. Ave ese o te ota mai tali vai o lo mauta. Wha maule le ilalo mea tō tino e ono wha aleanga ina. Whai le leito fuafuanga malo ainga. Mo le taimi o a wha ma lolonga. Oni nei minute lava e te pena ai I le taimi le nei. E ao ngā mo le taimi e tupu ai le wha lavilavi. Wha mua le saunga le mua o e malo ainga. A wā wha lavilavi wha le nātura. Tanga ia nei le aucklandemergency.govt.nz/floods. Mo nisi whaamtalanga.
Avia maua sosa Omega ka Iana lowi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka O Meka Cars, lua selau Kepetis Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka When you shake up, I bring you Samoa. Lua lua mai, washishi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tisili mai, batolo ai. Radio Samoa. Usolela, susulu mai, maoma na tuai. La Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Solela, susulu mai, maoma na tuai. La Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia i ai. Tangi, e momoli atu ai. Ho ua lo fai la Samoa matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Ho ua lo fai la Samoa matalasi. Solo la foia o na paolo lona sami I la pe asulungia ele masina pe fa a pe fea ngalo atu oea imita Samoa ole penina ole vasa pacifica Tangi mai se matangi Momoli atu ai. Oh, ua lo fai la Samoa matalasi. Tangi mai se matangi. Se momoli atu ai. Oh, ua lo fai la Samoa matalasi. Le afi afi pe asa vali vali lona la lele ma falling I feel like pe fa pe fea na ngalo atu alo wingoa Samoa ole penina ole masaluloa Aki mai se matangi, se momoli atu ai. No ua lo fai la Samoa matalasi. Aki mai se matangi, se momoli atu ai. No ua lo fai la Samoa matalasi. Aki mai se matangi, e momoli atu ai. No ua lo fai la Samoa matalasi.
Ia talofa lava. Pa ia mawalunga o le whafonga tāpua I ai maise fo I o le sila mai moa. Ma au e vanga I lunga o upenga ta whailangi e maise fo I o le tutua a le siufonga o Samoa le radio Samoa sfuliba I vatolu a mo I au kilavi. Paftai le tua o tātu toe au lia fo I le nei a solua o le amatanga o le vaiaso a solua sfuliba Julai. Loa fe lua sfulma lima o le ua valu minute o te aili tu lai fa. E fai ama fa manatu ia te oe. Ia. Ia le tulanga o lo iai le taimi ma le aso. Ia fa pe na fui ona e mai. Malam lama ima iloa. Ia po fele atu du e iai. A o au mea o fai le nei taimi. Fata lofa mo fa lofa ia te oe, fa ma lofa le sui fu mduia, ma lo le pale, ma lo le folau, ma lo fo i le fato to ma le lava papale. E ti ute ma Faiva lo Filipa ina ua nganga e le la i le tai au. Ma le fu mai le atunu u ma la usu fo i ona ti ute mo na Faiva ua masani ona tutofi ai. Ia, se i o mai fo i le nei i tu la o le uli. Ua tu la lata e nganga i fo le Faiva. O Samoa, manganga I fo I malela. E ama fo I atu le tu langi sifo. O kere ro po feo lo langa ke ia fe ngoto I le la ia o tō. Ia, ma lo le whato tō le nei aso. Tiute, mga ruenga. Ia, o ala ba fo I matawha I o whatufu nganga ese le atu no. Po Faiva e whai le ngata I fale. Faiva e whai le vate tea. A o Faiva fo'i e whaia I le tua vao ma le tua sivi. A o Faiva e whai te tolu o ofisa, ma tā ngā ruenga le malo, pisi nisi tū ma oti a le tangata lava ia. Ia, wha malo o whai o le Faiva. Wha talo whaia te oe pēr whai o le teimi mua le nei. Ia, wha toa mua I le avanua. Ia, ai mai mua mai fo'i maha asi e si mai. I le au nanga ma le tautua a le siufonga o Samoa. Le atou sa vea le urua I alii, pestata ma langi se Yuli Muritalo, Al Harrington tu manuvao le nei, la vea. Ia o tātou wheloa I foi. I le alofa ma le hanga le lei o le atua I lumo le nu, a le o tua le nu. Pa pena fo I pu e o manu, a le o pu e o mala. Ua o se tau e lele ma le lau wha le alofa ma le hanga le lei o le atua. Pa malo, teu malo, pa fitai le tua, ua wha sao o foi, I lou wanga le lei I a Samoa. Ia pa le malo si foi o le au na nei. Ua malama I ulungalu, ina ua ala whai le atunu u le tae au masuluia, le whonga ele e mwise foi o Aotearoa nei, ma isi tafa o le lalorangi. Ile mafana fana o le la, ai ale taule I tātou I au kilani le teimi le nei. Ma losi ti munga, ma losi fo I savili, I hawa pena fo I le tulanga. O le ma ati o le malulu. Ai peta iande, o mea oba I au a whaali ai. Ia le mamana o ngā luenga le fōwhanga le tua. O le timu, o le la, o le fetu, ma le masina. O au e whetawhea I ma au vale. Ia afa pena fo I pe au langa vale. Aia, e ale lofa o le tua, ma lona anga lei, a lea ua tō manu, ua tō pule manu e pe o upu e whai, I le ingoa ipu o le ainga sale patu. Ai au whanga poto fo I manu, e pe o upu e whai, I le ipu, le ingoa ipu le nao le ainga, ia, le hanga I salanoa. Ia tātou te vi I ai le anga le leima le lofa o le atua. I lou soifua ngalue, le soifua tautua, ma le soifua au auna. Lea ua tātou laulua fasila wha I ai ma penei, I le nei aso lua. Pa malo le tau ata. Ia, wha moe sa manuia mea sa whai le nei aso. O halawa Faiva sa totofi ai, o lava singa, o wha asonga o le aso. Ia, au te wha moe. Sa wha maria ina lo noto. I fua o ngā ruenga au lava lima. Pi o le atunu nei, o lono tofi le nā. O le tangi I ona ele tangi I ona lima. A wā fo I o lona whaasino manga le nā.
ai le whaatalitali ai, e le whaatalitali I ni tupe e tufa, e ngā lulu e tangata, e tua I ātinae, e tua I lona tofi o le ele, le sami te li ere ngari. Ma ātinae, a wafi o le autu alna launga le ātou savia. Ona o le vava ai pea, ma mafau lo loto I anava tau, ma manifesto, o manu lau ti a pāti wha au pawhai, o la ua tūla lata nei. Ia, e whina wina le tō whā ma le whautanga tangata po whia o iai le manao o le atunu. Pe manao e tūwhani tupe, mō sina tama I teimi pūpō pe se lau aso pe tolu mā sina o ngā hoki e kua ili wha solo a kōinga. Pe e te manao I se ta inga ua whaata oto mai le ala fua. E nau I mweo ati nai. Ai a fua bai. Ma ngā lulu e ai pia, ina I a tili. Ola malau usi malau sua, tua se lau ia nei a tinai. E le ola whalango lango, e le ola whalolo, e ola e ngā lulu e. A wā o Samoa, e wau mana tofi, e le o se nuu tariola, e le o se nuu e ola whalolo ma whaatalitali. E le taliola. Ia whatalofa la ia ma whaatunou fōi. Ia ui tūtau langi, ma tūlanga whaalupea o Samoa I lona tāwhatolu. Ia meise fōi. Pa ia ma mamalu whaale balo, pa ia fōi ma mamalu whaale atunu. Ia ai ia mawalunga se vi ingo le atua. E si I ma momoli e le a inga sa le vi. Ia ma whapena. Ona fusi ma ia mu e ve mataulanga I luma le atua. Ia, ona o talo sanga mo lia I le aso ma le aso, I le taimi ma le taimi. Ia, e whai ai le ngā ruenga o le whaano manu. Le au whai ngā ruenga tutofi le atua I so se whata whai taulanga. Ia, o alo Faiva alo matama whanau le atunuu. Ia la tu te masani. Ia, Atalofa la ia le I tamam tina mātutua o le atunu, alo le soifu manuia, alo foi le tatalo, ia matapu wai, I Faiva alo matama whanau a Samoa, I so o sei tu o le lalurangi. Mai se le dei atunu o New Zealand, wa vea mo tātu ainga lona lua. Ia me se foi le tapu inga. Nei o tātu mātua, mo tātu te tai o tātu tangata, o loo, no pia iai I lau whanua ma ele o le hatunu pele I Samoa. Samoa I tafa e fio le lalurangi. So se tu o le lalurangi. Whaatalofa mo fo lau whaatu le atou o savea I a te oe. Ma le wha mui moe alo manuia oe ma lau ainga, lau ngā luenga. Ia whapea nā fo I lau atinae. Awa, o le hatunu ule nei, o tangata whinau I meo atinae. Nei fo I New Zealand ma Samoa ma isi atunu ua whai e lava. Ia tina e ma pisi nisi o tātou tangata ua whawhai ngā ruenga ai o lātou a inga. Ia ma whapea nā. Ona tulu I ai ia le tā ua tele o le ta mao a inga. Pea no whai atu e whai matala ula foi matala sua. E whatatanga la fonga. A inga ia o lo whai a lātou pisi nisi. Ma lātou company, ma lātou wātinai. Ia, wha malo ma whaftai le tō wha wae. E sa ili malo ina ia wha tū se atinai. Ia manuia oe, manuia le nale, ma le nale o lo uso, o lo tō fine, o le whanau o lo uso, o nephews ma nieces, cousins, e sulu mai I ate, oe avatu le ngaruenga. Au tangata fo ia, tangata siri ana pai e. Ia matangata e sili o na ngāo, I mawhai mea leanga I pisi nisi al tau ainga. Vere kari, e wha mai sale le maari au kala, a saoa. Ioi, telefoi pisi nisi al mātou ainga, aso ia. Ai le ngata le whātou anga ma mea whapena. O mātou lai whaia, ia to tongi, matusi taimi o tangata whai ngā ruenga, o le kampania lau tamaa. E ta o le 3L construction. E a mata mai ia
to mai maanga waa, i le fausia o le whaavai o le whale, po le elina o le whaavai, mai ai lalo, sa i o lava i le tāwalunga. Whātasi ai ma le toso ina o mori e le tise, e le ngata le nā, o le whaapipi ina o ala vaima paipa, from plumbing, from the foundation to the rooftop, including those who were specialized in expertise in electrician and also plumbing. Ia, aka kango gela kusi I kula. O isi kai mea kele kua, I kula ka kankusi boka, I kale kusi kula. I kula li si au fai ngalwenga. Wha popo I mai si kula. Tai peo le bevole na fai e fo ma I Samoa, vole tofu wala tangata mananta mai tusi. Lang kama I notebook pe o leo leo. E tusi ia la tō whamta, langa me wapena. O le tama I notebook la na fo mai. E tusi ia la tō I tū la fo, e lele over. Mo over taimi. Pe na whamaoni, pe le whamaoni, o la na nam kua polo, pāle paketsi. Ale soifua maloro ina, let's waiting. Maua tōlu ai le taimi na o whatalano I nai. Ia le CEO, pole officer sili, ma le pule sili o le matanga ruenga le soifua maloro ina. Le fionga ile li professor for my doctor, Professor Alec Ekeroma. Ia pole fionga fo ia doctor I ono. Le fionga ile la una fausia wale ainga whalangilangi a sa tuala. Ia lela wase e mai nei, wale otoe CEO wale matanga luenga le Ministry of Health. Ia po le pulisiri fo iyo maota ngase mo le soifua maloloin. Ia lea wata mo I mai. E fia faiso na sao, e a vea ai o se sui fai pule le pāne mene, male paia inga lona sfulu valu, o le malo Samoa le la tātou te whaatalitali nei ai. I le whainga whiliwhilinga tangata lautele. Ia, I le aso 2 male fitu, se o le aso 2 male iwa, o le pālota utu, I le masina o kuso. Ia le o toe au na o nai aso tātou se ea tu le masina no na valu le nā. Ia ma tātou tālia, ia tele I o mata aupo te fia tala noa ia I le aso le nei. E le ngata I le mata upu leo le a ia tau. Ia whapea fo I le tau mia. O le a ia te tau e whaonga ama whaatino I lau panota. Ona o mea ia o tātou whalongo nei ai. Wa tapu ia isi a fio anga ma isi tu malo. Ia tangata o le lato nuu. Ai ia usiu sta I le pulenga ase sao. Ia po o pulenga fo ia li ima fai pule. Ase nuu po sa fio anga po se tu malo. O tau si sila ia I mene e le masani na utala noa tuai. Ai ua soli ia I le tulafono fai ngā panota. Ma le tulafono fa vai o ai a te tau. Sa alo tonga o tangata, e whai ia lātou whiriwhilinga, e sa ili ai, ta I o lātou I tu malo, o ta I fo I o le tunu. Ioi, a whanongoloko ba I pulenga o I tu malo ia, ua autou soli le tu la whono. Ioi, a ono autou sila fo I la ia lea, I le tu la whono whaavai o pulenga le lei, o li ima whai pule, o le awhiv sa lau iwa sa furu. O lo ta oto ai tonu I nā. The 1990 Village Phono Act. A le la atou tānou fia tapu wailea ia te tau le tangata malona sa o le tonga. La e si pela mai le whaavae, ma le tūla whono whaavae. Okai, e matau tia. A o talandola e le matau pule whaalaua I tele I so o se nuu ma so o se awhio anga ma so o se tu malo. E tau no tau su stai ai. A wa o tau sui le nā lea o le a o tātā mau iai. E lango ina ai sa ina na palota ese tangata nule. Ia ave o tau le whaamsinonga mai mau a toa ai lava le taimi. O le palota I le nā sui o lo o ave iai o tau mana onga. Ai tapu ai lea ia te tau o tangata nei. E o le whaamsinonga, mai leo se tūlanga le lei, o na I mau a toa lea, o lo tau taimi. Now listen very carefully, and that's why, e tele na o talanoa le tātou ngana wha Samoa, o na o li liu lea, e wha malama lama le ngana Peritania,
ina ia malama tangata uma, au o tu fo se mata upu i to tonu, o le whaamsinonga. A lea tau te pu e ina uma, polo kalambe, matala noanga le a tau sa vea. O lo mo moli e tuaile mata upu. E le ngata i le ngana wha Samoa. Ai mese le toi whaamanino ina, i le ngana Peritania. The judges and the jurisdiction of whatever court will listen to it and make sense and agree with me. Of course, they will agree with me because I also, at the same time, quote part of the law and part of the legality of why my arguments are like this. Pa malama le fa Samoa, toi fa malama le ngana Peritania, e ao fiai le tula fono. Anyway, ele toi tau fa le liwina lama fa malama, pe ai si e fiu, nofo ma fiula, fa ma ia saulari sa ka pingi i le mele. Na, tasi ele fa longo fa msino mai, absolutely correct. And we couldn't agree more than what has been expressed by Mr. Lavelle, or Pesta, or Le Ataua, or Seville. For the same token, so that justice is for everyone. Ele whaiala se pule mamalu ali, ma whai pule le mta upulea, nanga la spela mai. Lo spela fo i tonu, o le matanga, o le komisi, o whainga pālota, e pei ona sao noa, i eitu e whelolo, tole foa, John Alexandra Stanley. Ioi. Sa, ele avadea pulenga mamalu ali, mwhai pule, la tau te whai ai se tulafono, ele whai tonu in tulafono al palemene, o tulafono le nu, o mea nā le nu, ma le awhio anga mali tu malo. Ele tuso mafo i tulafono e whai alea nu, ma lea nu, mea na laiona ese, tu ma ngā lea nu, ma lea fo i tu malo. Ai le malo si atula, le mea le pule i ai to ina ia ma le latu tō wha. I le rule of law, le tulafono au tu, e wha avae uma i ai tulafono. Mole man wio tangata, ma ia muli ta i ai tangata uma. So listen carefully, ladies and gentlemen. Friends that are threatened with this kind of power and this kind of threat, ma faula ile ia, ma fa longo le ia, ile ta wotelo la wa ya tau, male a ngeli, male vaengo le tulafono, e te tali e tuai i tu ai ngā mea, fa valea fa pia. Ioi, nā ua uma na spela mai, e o lava fo i tulafono te unga o whainga pānota luafis fuma le tolu. Ioi, Amendment Act for the Electoral Commission 2013. Lea sa solo mai lava tātou te, e te tau na tātou usi tai iai. Talofa ta mamtina matua, maota malawa, whapea fo i whale o tangata matua, ia ai mese fo i maota ngā senas, o lo o mata matai to ina, manai tina matutua. O le maota fo i le whale, o le sisi e koe kolosi i luma o le screen, o le polkalambe le to ina mara o le matua leo o aluatu. E sau, wal tala la toid, se o ke whai aku la whangau. E sau loa le polkalambe le a tau safi, awange koe whala vela ve mai sesi. Leo o sau kama au ku i elaka. Vai le veika ma loko le anga mai o le si au ko kelele. E sau. E mai to ina. Awa nei to e whala ve lave mai sesi. Pa te oi kolosia nei luma le screen. Ua ave uma i eila ngona. Ma manatu, ma mafau faunga. Ia ma maua i fo i male ata. Ia ai to e tatala i fo i le avei. I mafau faunga. E ma fai ei o na whaia whai unga. Te tau o tamam tina matutua o i o lau ainga. Mai, le lau whalatunen. Ona o le whinaunga lai whinau mai ei ali i ma whai pule. O le whinaunga wha polo kiki.
O le whinaunga whaapolkiki nai tala noa mai ai, ia li ma whaipule o nuu mawhianga, tulou taulangi o awhianga. A leo te tala noa, i le aia te tau, o se tangata whaasale lau, ina ia mawhai o na lapita ia le atunu, i lau fo i aia te tau. Ai o le tama, le la whaafonga la, i le ese senga i o mea. O le tama ma le tina ma le siri anga, o lea lava ainga. Tonu, the nuclear family. Tama, tina, ma le whanau. The extended family, tama, tina, uso matua whawhine, uso le tama, uso le tina, le matai sao, le matai tautua, le matai e tausia a toa le ainga lea. That is the extended family. Ese mai level le nuclear unit. A titilo lai le nuclear unit whapena fo le extended family. Le ainga tala i tua. Wale na o le toi ina ma le o le matua ma le la whanau. Period. A o toi ina ma le o le matua ma le uso, le toi ina ma le uso le lo matua, ma la whanau ma le a. O e au fia i lalo o le tau pulenga ale ainga poto. Ia le mea la le ainga poto la tau ia e whai a la tau ia po le tamafo ma le tina ma la ua whanau. Wa tilo ia nawa tau. Wa tilo i manu lau ti. Wa tilo i whaamnianga po le ale umi e mawai ia whaamnianga. Wa tilo i le mamau i luma. O le manuia, whai pea, maatina e whai pea. These people, they are looking specifically to the forecast of the length and the expectancy of the blessings that will come from this manifesto and this manifesto of this other political party. Omawa. Ia na whapeala, ia leo to ina. Ia mai lau whanau o leo umon tātou vasvase ma vanga ia. Ia le mata upu po le navatau o le vanga le fast ia po le sap ia po le HRPP. Ia leo whai atu ai i le tātou ainga. O pule oe po le halau nau whai unga whai. A leo o tau whalongo mai i le tau tamama le tau tina. Leo a vatu le lapta inga. Ia ma tilo o tātou mai oa ma vasea uma le manu lautia ma i. O tau sisira la iei Samoa le se senga le siri anga ale tamama le tina i te tono le nuclear family ma le extended family. Whapena fo i ma le whautanga o loo iei o le pulenga ma malu ali ma whai pule. O mau mai. Pulenga ma malu ali ma whai pule o le latou whai unga e whaporkiki. Aisea, ua whataua ia i latou. Le tai, masui, o le lava enga whau whai. A o i, o le tilo i le manuia, le tamama le tina, mō lona a inga. Ma i latou, lea e tawa o fia, ma tawa o whai lalo le wha malu lea. Le ala lalina, lai whina mo i li i ma whai pule. I le lātou whinaunga whaapolkiki, ona ua tatai o lātou mawhauwhau, ona o sootanga, a ngā i pāti whaapwhai, ma whaapwhale tui, a o i, le o ngā tutonunga le mū, o le ainga, o le tamama le tina lea, wau ngani mai, i le whanau, ua ngā waa e whai le lātou palota. So you see the difference right there. The argument of Ali'i and Faipule, Ole Tumalo, is a political maneuver. But within the nuclear family and the extended family, there's so little circle of the parents, the real brothers and sisters, their focus is because they have already done the analysis on this manifesto and this mandate. So you see, there you go. The political agenda
And then, le manuia lea, o loo lea o loo ta ui to tonu I le manifesto lea. Ia na. Ai ei la se si te ua whaasalaida o I to tonu o loo nuu, po o loo awhiuanga, po o loo I tu malo, o na ua ese le mea te palota iai. Le whaamsinonga le nale, e te manu malo, pe to o tasi oe, e te manu malo. Mana tua, ele o iai se tu la fono, e a mana iai, ni a ia te tau to o tele. Io, o loo amana ia le a ia te tau a le tangata e to tasi. Mea fwoi le na ole ngia ai ia le pule ngari, mwhai pule. Nere whai mai, ia, o lea ua uma na tā mau I lalo I le pūlenga mamalu ma le aia te tau to o tele o tau. The collective consensus of the chiefs and the orators. Ai whātua tuana I ai, le aia te tau, the individual right. What now? They lied. Tau whawalea. Me umana tā mau I lalo. O le whaavai, le amana I o le aia te tau, a li I mawhai pule. Asa ili aku le ai mase me kasi o iai. Alalana le do whai atu, with the individual right, e te mālo mamao. Mālo mamao langa, o la lango le tu la fono a ia te tau, ma le tu la fono whaavai, ia te oe, ma le whaamaoni o le mea le ana e whai. Ele I tawana wina oe se pulenga po se pule ai. Ioe. Na whai atu wai e te alu. Whai le mea lea. Tasi la lea pule. E ta tau na matua I mai o le lei. E se a mea tātou te whalongo ai pulenga mamalua li ma whai pule. E se le taimi e o mai ai I le individual. Ma le ta ngata tū to atasi. Ele mo fai ona e la lango pe o. E lango se mea te loa e le sao a e soli e le tu la fono. Mo se whate ta inga. Le mea lana tupu I lo nuu, mo lo ui tu malo. I le mea o te tau ave ai le suafa so alo I te tonu. O le whango ali I whapena fo I Samoa malmalai la lokava. A o le pestata malalangi. Mai te tonu o finao ma le whale pou whai sula mai. Se mea mana ia la le mea le na whai I le tō wha I aso alo mano. Le whai e isi o le tonu. E o e pu e mai. Sai mai ma tui e le amo. Whaafonga le lei Samoa. Wha malulu atu. Masu atu fo vai malu I puenga. Wau tau si sila la I tu ai ngā whai unga whapeni na whai e tangata ia. Ona o le tali tununga. O le pule mamalu ali I mwhai pule. Ai sori e le tu la whono whaavai o lo tau whao o lima. Moro tau tau mawhai e whao o le oti. A wā o mōrianga umanana whai. O nāla ia lea. Wana nofo le pule malu ali mwhai pule sa la tau whai le tonu. Ai amo a toa isi tangata na whaatino ina. Le wha taunu uina o le whaatonunga na mai o. Neanga ele marie. Mana tua le tala leo te avatu. O le tangata e tele o naa. O le tangata, o lona ngafa, o lana mea sina, o na langi soifuana. Ai a tupu mai se mea whapene, o lo tino pe tui ai, lo vae, ma le muli vae, longo lo tino atua. Le anga e pala, le maa, ai le pala le tala. Iwe, e ala le nao le tā ua o le tātou talanoa, ma vai ioa, ma vase ma pena, vaenga uma ia, o le tula fono ma le aia te tau, tai tō tasi, matangata e tō tele. Moutou vava ai iai, moutou sila iai, e leo se mea le lei. E o mai ai taimi whano no tātou tele manao mia. Ia, na ona whata oto atu whapena, ia au ngā mea nei e tutupu. Ea oa uina I tātou.
e la pata ia ai I tātou. Ma wha tonu folau ai ia I tātou, ma tātou whai unga e whai. A o whea e lolo I ai, le tā ofi o le tula whono whawai. Ma le mana o le tangata. Ina ia whasili au pule. I lalo le vaenga e le o I ai lana pule. Ia tā ua le mea le nā I le whawhonga. Ia, o te loa ai whika I skanka wape. O iangi I ua kia ua whasinga I mali skanka ngā ele lo le palau wale whasinga. Mai kongi ia, kongi ia maa. Ki ui si ngau ia awi. E hui o kākau e whai makari e. Nanga e whai si o ngau mata upu am. Ai maari e le whai matātou. Tātou tali e fo ia iai. Ia, ma whapena fo ona tu malu ai. I lau whalongolongo. Ai whapea, vai I le wo batu. Whatalo whatu ma. Whawhelo I fo ia te utou. O le au palau vale me lau whai upusa. O mai lunga I whalongolongo mo skou mea o ngā. Mana tua whai lau o tātou tā alo na mata upunei. Whainga panota. Tātou o e mamori sa vali. Tātou o e mamori anga wa au tangata nei. O ha upu e whai. O ha tū maanga. O tala mangai o inga e whai. What are the styles of presentation so that people can accept it and say, oh my goodness, this is what I want. Awa o te whai atu e le ma lo se pati whai le teimi le nei e tau whaleanga. Po se tai tai fo I lea o tau tilo whalongo mtua manino le wavala mai o ata. Nā o le tau whaleanga. Te le tau whai atu. Nā o le tau whaleanga lau. No folo le ima no mahalo malamba. I lau whalongo. Oi le whai I ele tala. Al to ina le oi le whai le tala lo matua le oi le whai. Vaenga whai versus vaenga whai. Political parties versus other political parties. Candidates versus candidates. Voters versus voters. Samoa o lau pālota e te manuia. E le ngata le poto ara. O lau amana ia o le mele e tala no ato ile ato o sa vea I ate. O e pālota ma le alofa I ate. O e malau whanau, malau a inga. Malelu manai. Being able to foresee the forecast of a sustainable future for your family, your children, and the next generations to come. Ia. Mantua lai whalongolonga mai fo Samoa mantua o I eile tula fono I tātou le universal suffrage. Nā le wingo le nā tula fono. Lea ia te tau le nawa matuai. Ia tātou tūpulanga te la vau ua o le luas fulu tasi tau sanga le mātutua. E ata mamai e loa whena nui. Wai loa whai unga. And the more they listen, look at how many of them. The 21-year-olds, boys and girls, the youth of tomorrow. Le tupulanga le nao ataya, la le whalongolongo ya le atau sa veo. Listen carefully. Be smart at the same time. Have some tender love and some tender in your consideration for your family. The love that you share and have for your family and who to cast your vote for. They're all listening. They are all paying attention. Wafo ile o ala wali ia fai up. Ola wali ia fai up fai. Ia masuri fa olioli. Ai le ia masisi. O alu tulo ele wala. Ladies and gentlemen, please, today I want to focus on the youth of Samoa. Alu lo malaunga palang. Le so. Uso matua fafine. Le pa ia Samoa. O atau langi. Matulanga whalupe, a o le so au te fia tautala.
ma wha ma mafa, la usavali, I tupulanga lalo vawa o Samoa, leo ua luas fultasi tausanga. Ua whaatanga le tula fono ona palota. Whaalongo maia, ma whaafonga maia. Io na aluluala ia leo le talanoa. E le ngata le ngana Samoa, a ua tātou talanoa ma whaonga le ngana Peritania, le ngana papalangi. E malama lama le lei I le tama ma le teine. And they can easily convert their palangi thinking into Samoa and vice versa of your Samoan mentality into the palangi mentality. Le tā ua lena. Langa uto tele le feedback. Mai mātua, whapena fu I lātou whanau, ma tūpulanga. La fu I soifua I Samoa, autou sila nei ai. Whafonga la I lau tala le ma le research. E sili atu o na toa tele le tūpulanga luasful ma le tasi tau sanga o Samoa o a lii matamai tai. Nai lo o le whaitau au whai o matai. To mai tai ma matai ali I to tonu anu. Have you ever sit back and think about that? Has anybody turned around and have a research on that? And do an analysis? Wanofo. Ma tātou mai matilo I whainu mera nei. Ai ngalo ia te utou o leo o whaatanga le universal suffrage. Nā le winga le bere nā, whaatanga le tama ma le teine, luas ful ma le tasi tausanga le matua, I lalo le tula whanona whao ngāra nā ia tau, vai aso lena tēnei. Nā au mai ai le tula whono, o lea o lo whaanga solo nei o na ilo. Pe whai ai se referendum, po se pele pesite a New Zealand. Ina ia whaapa ma I lalo le tausanga, o le sfulu ma le ono, ma le sfulu ma le valu, e pālota ma whaatanga I le pālota le tama ma le teine. At 16 years old. So you see how fast the world is moving and the narrative is shifting. Le vave o le alu le rolangi le iai. Le sawa le rolangi le iai. And you know what? Samoa will be left behind. O le a pe o le mele nei, wa se lau atu I luma la a la uli la toui, a le fato a mata tasi lua atu le la atu le pa. He's 100 steps way beyond while the others. Yo mātua tangata o tau le mwhuntua sa vali mara. A le winga, the psychological thinking behind that. Mentally, I le tilo, I le mindset le I la uli. Musfate te inga le na. O matoa ma maua I luma, le tilo ma le savali lau o iai, ma whauwhaunga. Ma le polo kalame la uri lai. Nai le mele whato a whai atu I, whato a taula la a atu matau. He's 100 miles way in the front. Tātou tilo fo I la ia le iai mo se whaatei ta inga. New Zealand le lewa whaatei ta I tonga fiti le atu kuki. Ma isi atu nu ua le lalulanga. Ua mawhai o na tatala le tula fono, ma wha mawina, ma alo ia le tula fono, e pālota atu wai o na tangata, mai atu nu ui fafo, pe a whai se whai ngā pālota. Ai a tātou, lea ua tau mawhai atu se tō whafou. Ai mumosu o tātou te tai, leisi tū pā, leisi tū vaila, mumosu. The world is changing so fast around us. It's right in front of your eyes. Wa sui le lalolangi. Wa vai la le lalolangi. A o whea la i le upu e masani na whai e Samoa. O Samoa fo I e vai la. I luma. O na motu lola I e lea. O le solfanua le lalolangi. Whato whaba I a Samoa. The digital world is right here. The technology is right in front of you.
The forecast of the world's economy is moving away. Wa sava vali luma, le te mau a ingo le tunu. Wa ofo I luma tunu, ma whai ala tō whiriwhiringa, I le whaonga ina o le teknolosi. Wa whai pālota ma whaatanga, o la tō tangata, whai sao whanga mai, I le te mau a inga. Ona, whaonga le la tō wai a te tau. E pālota mai ai, and look at what Samoa is doing. We are suppressing our people. Lalo winga lopulna. Wa tatau I lalo le ua o Samoa. Ki kinga le ua I lalo. Tatau malolomi I lalo. Ia mangoto ia awa nei manawa. I lana ia tatau I whai I lana whiriwhiringa malana whaiunga. That's exactly what's happening in Samoa. We don't want to be left behind. Tato move with the flow. Tato sava vali fatasi basuinga te tele lo iaile lalurangi. Some of these changes we can't control. They are out of our control. What we need to do is to adapt to these changes. Dal tato me fai. Whaatai tai o le whaapipi ai o tato tino, ma tato tū mahanga, ma amionga. Ina ia tato wo whaatasi ma le poto fau lea, ma fau whaunga fau. If we stay stationary Samoa, tato tutu o I pe whapene, e o mai lava le whaavau, ka kou ke o ki kuku ai a whapenge. Tēnā, tā ua tele, le whasoa a o whaafafonga tūpulanga le tunu. Let's move with the time. Ne mea le whai nei se, that's old story. Whamai pule atu tangata I whafo I Samoa, ma le taita ingo Samoa. That's foolish. That's rubbish. Tu lo whafonga le tunu. That's greediness. That's selfishness. You want to hold Samoa by its neck and control Samoa by its movement to succeed and excel. It is say, ole, e malamalama le iai, mai nofo lola ia le nana I mato e whalongolongo e tangola ia le au, ma au talu, ia mata upu ia tātou te talanoa atu nei ai. Ana tātou mawhau whapena, mawhau whaunga fau, o whainga fau, ngai o inga fau, teknolosi fau, se manu tātou te le o le mea le tātou te o nei iai. Mau te whia a whea na mata upule nā. Aisea, lea o tau sila ne iai le a whianga, o tama whanau a Samoa, o loo wha moe iai, ma tātou wha me melo e tūlai mai lumanai. What now? The 7-year-old, the 8-year-old, the 10, the 11, the 12-year-old are selling drugs in the compounds and campuses of their school. Nā le mea tua ina tātou minoi, le malo tausi, tau ave, le minsta tausi, le minsta tau ave o leo. O le vaenga atolea, wata tau na sila. The collective consensus of working together, a combined effort, e whai ai ma whatu lai mai se special task force, ese mai leo, po o vaenga fo I o matanga luenga o leo, a o nisi e koleni whapitoa o lato mawhau. That special task force is quite unique. Ia matua whaapitoa lo lātou, malama ma le tomai ma le aoa uina, ina ia so e ai, nau I lātou ane, e ngafa, ma loto a onga, ma tamaiti a onga, ngā lulue ma whai a onga, ngā lulue ma mātua, ese mai I leo, e masani ai ali malu o le malo. Leo o tau sila le mata upu leo o talanoa tuai. Wa whaatau e tātou whanau, tai fitu, tai valu, tau sanga, tai se fulu. Se fulu tasi,
Po lea lava le tausanga. Nea, wā ngā iai. A oi tangata i tu o le mea lea. Tangata ia la tau te le inu fuala au ma wha ngā ina, fuala au wha sa ina, ma le pauta, ma la au wha sa ina e taipe o le maruana. They are using our children, your children, my children, our children, the children of Samoa. They are abusing our children as well. How? Lea. Whaalata le fuia i le esi. Whaalata maita maiti. Tu iai mea i o whala au whasaina. They become users, drug users and abusers at a very early age. O wita la van lela. Wa whaso le mātou talanoanga. O nauto e wawai ila ia lea. Ile pora kalame ale tamaitai, the Pacific correspondence, Barbara Drever. Today for ye se tala leanga polasis tulang. I was just marvel and at the same time unbelievable, overwhelmingly angry and disappointed. I was upset. Tino pan whaiaria matu talan lela. Ia, ai o whanonoa. What a tau na maua, tangata i e whaia le sapalai atu o mene i tono le atunu. Talo whai le tupulanga o le whaalango ne iai Samoa. O anisi mea ia la tau sinsila ne iai. From pushing drugs to pornography and to child prostitution. Io e la o iai I mea nā. Tupulanga tala vau le maa ale o le mea le iain. Le whau o whaia o wawaya tua matua I sa e mai le Palestino le senate tui le manua. Le fionga ia tua olo e whalenga fulu ia le motu. E mai ia. Whano noa I tala ia lo o whaavea I whapea o la tau tui le manua le tau nuu iei waa masapalai mai ai. Ia uta o whala au o pauta whasaina, o pauta makasa o ona. O aisi me tulai mai ai le mea lea pe ale vave whaia se Special Task Force Unit. Nai whalongolongo mai le fionga tu mai tai panmia, whalongolongo mai lan kapeneta. E leo ni fautuanga mani tu o lalo leanga lea vatu. O se lapata inga, ma se fautuanga, o se tu o lalo, e tanga I masila sila iai. Aisea, e a buanga ngana ma upu na o lo whaunga, ilenga ngana Samoa, malenga ngana Peritania. In Samoa, the community, in the Pacific, it takes a whole village to raise a child. It is a collective consensus and a collective effort, a collective ability and effort for all of us to look after our children. Not just my children. Ele nao lau whanau. E o fo I o walo. Maalo tangata nuku male ainga. Aise, au male ainga Samoa. Tātou te vaai le vainga lau tele. Ele nao le va o lou atari I. E tu oilo fe ma e va vaai. E po le ale tūlanga e te mai ai. Lea. Whātau o ina uma, whanau o le tātou ainga, whanau o le tātou nu. E se ale mea leo o te wawai atu nei ai. Tō tasiri minute o na tā leo le tūnai lima, o si mai le whawhonga, o se wainga muri le nei. Ia tātou telefou I vai whanua o le Pasifika, whapena fo I ia vai whanua. O New Zealand, au se Talia, ia, maso se isi fo ia tunu o le lalolangi.
ia o loo whaafongafonga mai ai. Ona o le au nanga ma le tutua le si ufonga o Samoa, le radio Samoa, ta wala atu i le tamaitai. Miriama alala toa Pomare, lo whamutu i le no whanga autu, ia pa o le laumua fo i leo Australia, mai Canberra, si mai a lau whaafonga. Tal flava o se whapoponga tala fo le radio Samoa. Wa saunoa le presidente o Amerika Donald Trump o lo iei moni lava tangata fia ai i Gaza mai te le matawhaio ia Israelu le tūlanga e whaatatau i le whaititi o whesosoani mō Gaza ma o le a whaatuina i loe Amerika ni no fuanga o taumawha i lea whaitu. O li pote le CNN wa ta wai mo le ulua i taimi wa tua ia i nei ni kulupu tau wai a tatawa Israelu no lato la vatunu o no le maari diwa tangata i le fia ai i Gaza. To spulfai isi na maari diwa i tono le lua spulfai tu rata wai o no le mata upu lava le nei le fia tau mamafa. E se umafina ngalo whaadi o tangata le nei mata upu a le totele o le lato na no ta inga ia maua ia se fesosoani mo nei tangata o lo fia maua ni mea ai mani fesosoani tau le soifua ia so te tasi. E tō whaua maadiriwe au fia i maseri i leo ina ua a fia se whaalaminawe na whaunga ai se whana e latane se no fuanga o se whale tele lava o le corporate building i Manhattan i New Yorka. Whai maire komisina o leo i New York, ua maua le tangata na amataina le whaalaminawe ma o lea ali ina vai o sa vadiane ma se whana i to tonu le whale tele lea e maua munimudiane ua mariu i to tonu lava o lea whale ai fōringa na toe whao o lava ia manuanga ia te ia lava whaunga ai le whana. Sa ripotia mō mua pēna tā ua le 9 News o se leo na whana le tangata no na pātua pei tai ua whairua mai ua mariu lava. Mōri mau tangata na iai lea no fuanga le whapole ina o lātou ma le whewhewe. Ngā re suesuenga laulo o whaawau a ua whaasai na fo ino fuanga na uia e lea tangata a o tau wha mautu le me moni na tupu. Watua ia Thailand, Cambodia, i le soria o marianga mo le tau fia o bevesi i lo latua oi peitai o lo iei feutana inga o lo whaia e tu e lua ma o le so upo le ami i Thailand na ia ta ua le CNN e tele temi ua ripotia mai ei le tura i peo bevesi i tua oi a o lo iei pere fita Cambodia i le no fuanga. Sa mariria ta ita i tu e lua i le whonutanga i le asona nafina ia tau fia loa ve singa i le teminei ma o se tau mawhainga fo i lena fola le pare mio Malaysia Anwar Ibrahim ina ua whaia whonutanga atunu e lua. Wa whaisi umi o whai pēr nei ve singa ma e ui le marianga o le whide muna ta ua na nafi peitai wa ripotia fo i le sore tua ia fita Thailand no Cambodia una o le tawhana i nā tua o penga i le tua oi. O saina ma Amerika na awa i fo i nei whiutana inga na whaia i le wā o atunu e lua. O le vasa nei wa fola i le paramio ni siro Christopher Luxon, le asiasiatu le paramio le Solomon Jeremiah Manele i Aotearoa. Ta ua le paramio ni siro Manele o se paanga ta ua ni sila, ma o se awa no ta ua fo i whaalongolongo ai i fuafuanga le atunu i le sauni atu e tani malo i le whonutanga ta il Pacifica, le Pacific Island Forum Leaders e whaia i ase tema. Whai mai a whero i fwoi manele ma le minister o vai whafua New Zealand Winston Peters, wha pere minister o whai ngā Faiva Shane Jones. Siria ma le awhi tangata mai Solomona o lo o Maui New Zealand, a le lua awhi rosu whana wha tautu ai manele a vea ma pānamia i le mai o le wha mawaenga a Manase Sokavare. Tara murimuri fiti, o lo whaia neisa suenga i whatatau i se pepe na maua i se la pisi se i vahana le whaafonga le atino i whale le tā ua le nofutu maua se University i Lautoka. Maripotia le Radio New Zealand no se video na maua le Fiji Times na i loa le leia tuai le temi na maua i le pepe ma o whaalia e leo fiti o se tamaititi a onga na i a whaalongoina le tangi ane le pepe. So ni ane lo iei lau whainga ruenga le hostel, ma whaavawe i loa le ave ato le pepe i le Lautoka Aspen Hospital, ma lo iei penei o lo ma lo loina. Lo sa ideal tina o le pepe, ma o taro sanga ina so stasi sira pia se whaamateranga, ia vave whaafeso ta i ane, ia leo po o le Crime Stoppers. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai nei fo iaso, soifua. Alofa!
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Solo, si bailunga malalo, awe atamaya yamana ile tato aso, tata solo, atailunga malalo. Yo le faina wo, malo si yo le taso. Na uma waina mai anao ole tine fa so ele va e pa ole tala le fa so wa mai tanga na tu feseli ai lo wanga ai wa mai tala no anga siva maya ia mane le tato aso siva solo. Si vai lunga malala woi atamaya ia mana ia le tato aso tata solo atai lunga malalo they used to laughing, hey, we ain't never let no fade. Tell them just in case, let no one take your place. Make you run like a client. I'm a boss, but I'm a store say never. Been running the ball like liver. Se awale pisa, luelo bele musica. Faalongo mai kalinga. Faangalo mea umaleva. Patu'i no le paspika. Ka uo sale hika. Va aile fau nai ile eva. So le se unga winga. Le po ema ngingo ema ingi fo ile king. I love you. Ka uo sale hika. Siva maya le tato aso siva solo si vai lunga malala woi atamaya ia mana le tato aso tata solo atai lunga malalo. Whawhiwhianga sui whiwhiloi na ua mai a tātou telefou e le ngangana Samoa mō le taimi muli e o le nei fo i a solua.
Ia, talo soifua i le aso ataiao, o le amoa sisi whapoponga ma le sui o le Radio Samoa, i le na mua i Canberra, i Australia. Ia, le tamaitai ia Po Mare, alala toa. Ia, o le ua se e mai ia le sa folau o le tamaitai o ati. Ia, whaifo i mafonga tau mori o le tātou pūlenga ma le au whaingaluenga le Henderson Cars, whatalo whatu, ia, ma wha mahalo fo i le soifua, ia, mai se fo i o le ngā lulue, pūna wai i le nei aso, talo whalawa ati? Talo se fo sa vea, ia lange mawhoi ate oe, lo whapiona whawhoi ina tāpo kalame māsani. Ia mahalo lava le ngā lulue, ia le fua, tamalama whai u, ia ngā ruenga fo i o le nei aso, i o lo tsuma o pele, lu fo le sui ati tātou. Io amele nai tu ta so ofisa. Ia, pule alofa wa e. Io e. Sa o le lei lava oe, ia ai o lo umanuia me uma. Le lei me uma i leanga le lei o le tua, e ui lava fo ina timu, wha le tonu le talo le tau ma malulu. Ia ai, o mea i e wha ali ai le mamana tele o ngā luenga le tua ma le fōwhonga. Mō le tangata na ia whaia. Ia kusala pe kako ke aki ngu au kako tangata le mawhai na wha maria ina i teimi uma o le soifuanga. E kimu ia pisa. La o le mea kasi fo whai tio. Ia awale lopo le me tātou te mana o ati. Ia o mai le tātou loto ama le au nanga fo ma le tautua le aso. Ia mal whaftai lava le whasili savea. Ia o se reposi atu i le tato ofisa nei. Ia ana nei sa whatino i nei. Ia nisi fo yo sign up le malo la tunu o lo nunga nei a pilani. Ia o nei nisi fo yo tato ainga. Ia le sa tu ina mai a lato taro sanga po lato application fo ilungo tato telefoni. Ia malungo tato Facebook page. Ia o nei si fo yo le sa ti ngā lava le ti munga ai le sa o mai lava i le sa ofisa. Ia le sa o mai apalai ala to tāwali. Ia o nei sa so ainga ian malo ma le sei. Ia pēna sa so ainga nā le whapeo ngā solo mai i le sa so ofisa. Ia mo le apalai ina o ni la to tāwali. A wafo le amata ina o la so ainga. Ia, malo. Ia, e tā ua pēra wa nai o le tōtele o i lātou, lāno mai le sei, o mai a whainga luenga lo. Ia sa o le lei, o le tōtele lava o le o mai loa whainga luenga loa e serve ia pepa whainga luenga. Ia peo le tūlanga nā o le whainga o fia lava o na apalai a la to sa avale. Ia o le na le taunu o mai lawa, ia o mai loa mai apalai a la to sa avale. Ia. Taimi mana vai tātou le fia nei e wha pea o na talia ia tālo sanga e tui nātu i lunga le tātou Facebook page, ia ma le tātou api o fōlinga, ia ma le tātou telefoni fō, ia. Ia e tapunia taso ofisa le tūlai uno, ia e lo o iai lava taso ofisa o lo whapeo na ngalulua se ia pā, ia nā nei le tūlai suma tasi, ia o le a lava le te mea wanoa ai, ia e mawhai lava o na tali atu blau wala au mai, ia pete i meli mai fo i lunga le maso Facebook page. Ia nai e olo ia sa so ofisa fo i olo whapeo na ngalulue. Ia se ia pā ia nā nei suma tasi po. Ia, lelei. Ia nisi vaenga e tau o na whaalawi loi le atunu. Ia te whamanato atu le malo le tunu. Ia le tūlanga le benefiti. Ia a whai olo e whaafonga mai le po kalame. Ia ona e silafia. Ia e loa le tūlanga leo le process. E mana o mia lava le tangata full time. Ia e ofa atasem le tangata le e benefiti. Pona i tatu tamama tina matua le e tala pensione. Ia mana o mia lava tangata full time. Ia o le tangata le nai sawe te lua to lua le application. Ia o tūlanga o le tonginga o pole repayment. Ia e tongi lava i oele te benefiti. Ia ai malu fo ia te oe lo suafa le tāwali. Ia o e tāua lava lo le tūlanga lea. O tōtele lava loa ngā i mele tūi west. Ia o lea e whaisi mamau. Ia e o mai, ia toi o e toi su e mai ia i tangata fo ia e whainga luenga full time.
e support po pe o sangasa lea e sau e lati so rua le application. Ia, malo, whaftai. Ia, wale ngoi, I le ngol tangata lea, the original applicant. Ia sao le e alu lava le sangasa lea e benefiti e alu lava I lo ingoa le taavale. Ia ma le peimeni. Ia whaatasi e ma taso van se fulu nu fua su tasti me se fulu. Ia le fo insau nu se taso van modify na nei le o uli. Ia o e so se to inga lanu. Ia o pero to tele lava o taso a inga ie o mai Samoa. Ia leo mai apalai me tasa vale e se fulu su tasti su luan fua. Ia le la o tau nu le tau nu anei la o uli tele o taso van. Ia ma taso youth. O ma foi ona modify so se to enga lanu ma so se to enga model e se mana oi ia o le o tau nu le taso fa savali ia fata se ma taso cashback ma refill ia a ma tamele afita la ia nga ilunga ia o le maua taso cashback ma refill ia e fua lava le taavalo lo fa peona apala ia le customer ia fata se ma taso promotion le fa ali lava seminei le maua I ta ilua fita la ma le fa fita la ia e fa iloa su le malo la sinu ia taso fa la iloa le fa pena fa alu la val seminei e le o mai iloa po a fiala fa musa e taso promotion ia fa tase ma taso tava le lua fe lua lima o le tuainga o le Mahindra XUV o le 3XO ia e lima ni fua ia le fua tau nui Savale le fa peona ali lava seminei so se le lava o lo fie de tuainga le. Ia o se ilo pauna o se vainga ni vainga sa o fa ilo a su savea. Ia tato I filo I fitai au il sa por kalame masali. Ia, malo whaftai mo le tā por kalame me se fo I se li poti mai I le laumua o le Henderson Cars I Cavendish Drive. Man wia tele ia le wha mai a ino ngā luenga toi tā whiloa I le aso tai au e wha soifua ia mo le temi nei. Ia whaftai lava mo le wano savea, whiloa I tai au, alo whātu manu e tele la fiafi. Whafti tele lava alo whātu fo I manuia le fo iatu I ainga ma le saunga le mo. Ia, lena, o le tamaitai o ati mo le tātou whale tāwhale le Henderson Cars e te maua I le telefonia leise tongi. O Valsalau, fitu tastasi, ia, ale o le nam, ia, e mwhai ona e walau ia, I wha mole a ati whai maile a tau sa vea kuri mai sika vale wakuea ui ngā si o maka le kou lotoa, sa lau ivas full ma le wha Cavendish Drive I papa toi manukau. O nisi o tātou whasilanga leo o taunu mai le tātou ofisa, ia, o le tau mawhai lava e whailo le whangatia, ia le tūlanga o lo o iai le malanga mai o nisi o tātou sui wha o lioli mai Samoa a wā ia le whainga panota. Ia, o le panota tele le aso luasful ma le fitu ma le luasful ma le iwa, aso luasful ma le fitu pre-polling. O le winga o le whainga panota le titile nā fo le mo I lātou. Iai ia mana o ngā whaapito o le tino, ia pe ngā se foi. O I lātou e ngā lulua I lea aso, ia ma o le ale o mai ai I le aso au tū, o le palo tele aso lusful ma le iwa le nā, o le masina o au kuso, ia o le pre-polling la, a mata le aso stofi, le aso lusful ma le fitu le nā, ia, e o iai tangata ngase, tangata e whai ngā ruenga, tangata po I o le atu ua, I o le atu nuu. A ole I o I le aso le paluta au tū. Yeah, au ngā tele I le pre-polling now so that people that will not be in the country can go and use that opportunity to cast your vote on the 27th of August. People that will leave the country, people that will be working on the day of the general election. Yeah, mai lātou fo le o le sifi e le mawhai o na suia. Ta ua o I whai le. Mana tua foi. O le alava ua no whanawhana. Ile komisina o whainga pānota. Ia,
malana au whainga aluenga, masira po le ale mea le a whai, i le to o se fulu ma le 5 hafe fo i leo tangata lea o ne tapulia ia le ofisa mo le stala o palota. Se fulu 5 hafe. A whapea la e whaatele le 2 hafe, tā la le nā o le sala le tangata le stala ina. Ea, e tolu se fulu miliona tā la le tupe mua mai ia le ofisa o whainga palota. So let's wait and see and how they are going to collect the 2,000 for punishment, or whether there will be another consideration of what to do. Awanala na whaatele whapena, ia le sala le nao le stala ino tangata. O le lua whetala. It was a deterrence. Le winga le upa peritani na, it was a deterrence. Le winga ina ia tau fiai. Le mumusu e whaipalota. Wale whanga ina la to wa ia te tau. A ua fōringa mai e wale kea. Le popole pe alue whaise palota, pe alue whaise se afo i se le stala. Ta ua la le nam. Ia, au se bea le whawhanga o disine i o whaasilsilanga ba le i tu malo, palota, safata, mumua, e au fiai ia le a fio anga o salamumu, o sanapu, sa tawa, maloto whanga. O leo ua au tasi neisu i lango uma o le whaatuatua i le atua sa mo ua tasi po le fast, mo le i tu malo whaapalota o safata, mumua, e au fiai, salamumu, sanapu, sa tawa, maloto whanga. O le a whaia se tātou fisoswani mo le tātou sui tau wā, le fionga ia anapu seve te I fui mono, ma ua tasi ei le tō whae whapea. O le a whaia le tātou po siva, le tātou tau sala, I le asto na I a saudei a solua o le masino au kuso, lua whelua sifulma 5 I le tu lae ono, I le a fiafi, o le tuatusi o le hall ale e kalesia e whakasa I Manurua. Numera tasi Gibb Road I Manurua. Toi whafonga o le numera tasi Gibbs Road I Manurua. Gibbs, G-I-B-B-S. Wana menga e kau si pela ko wai. E kau le malama e stangata. E te talo atuai baleanganga whaalalo I tupu mai e whapea whale o polu a maise o paolo mangafa siri langi a o tama whanau foi a si o tātou I tū mā lo. Ia a fio mai matala mai au, whaiso tātou sao I a manu vau, mo se tātou whasoswani mo le tātou sui whaorioli, male whainga whiriwhiringa lo tātou I tū mā lo. O le tele o 5, mai se venga, e lola wafo ila isa ra elumoni, susu e lava le wha malamba, ia, ma vava ai atu ma mana tua lona wha sinumanga. Tātou whedoa I, ia, molo tātou wha moe I le aso ua tofa ina, I le alofa ma le anga le leio le atua, whaia ma le ava tele, o le komiti, mo anapu seve te I fui mono, wala au le sunga ia seve ai 5, te fono o le komiti I le telefoni o lua wha iwa lua tasi o 5 iwa. Toe whafonga numero na o lua wha iwa lua tasi o 5 iwa. Ia po le sunga ia lauvi a Sarah I le telefoni o lua tolu o ono lua tasi fitu. O le whasisianga nei, mo le siva tēne lava, ia sa ili e fo iso tātou sao, I le fio mai o le fionga I le sui whaorioli o le I tūpā o sui tau wā o ale pata I tūpā I lalo, le fionga ia Vautongo, Rodney, Chang, Tamsese, o le sui whaorioli o le vaenga whawhai, o le fast, o le whatutua I le atua sa mo o tasi. O le asfareile nei, aso mua o le masino o kuso, ia, o le a ulu whao ai le mamalu o Samoa, o a inga wome masani o paolo mangafa sili langi o le tumalo, o le suito wā, o le pata I tupai lalo, ia, o le nofuanga I whai ai, o le Tausala Bar Nightclub.
aso whareile asa nei, te tala ia le tātou whaitutoa i le tā o le awhalewalu se ia pa ia le itu la e tolu le teimi e vivini ai wha tolu moa. Te mire nai ka ape ai fo le ka kou ma kapu e roi leo leo le wala ma ka loka ua o ngaka ngaka. E o kou mā kukua e re angi kala e whea kua le ngā mea, ea. O tau lo le lei, ia le tula whono, ia maise. Ia, o le tausi o le tula whono, walu saong le mō, ma le saong le mō o istangata, wha maui lau ka lena, as whareile asau nei, aso mua le nā, o le masina o au kuso, me le vave ia, ia o le aso fole nei, o le aso mulimuli le nei o le aso lua mulimuli le nei o iulai o le nei tau sanga luafe, lua sifurma le lima. Ia, se i o tu fo i le nāwa i tau, ia o na tātou, tu e tepa fo le i ai, po ame na tupu. O le, e fai le tātou sapa, fai fo i ma le tātou woka e lima tā lama na tua so se no fuanga lava, e whaatino ai mea nei o sua ngā tupe e iei fo i ma le ava malosi, a fai la, o fai ai ma le ava malosi, o le tula fono ale pulenga fai tu malo po le Auckland City Council. Tau fo ona iei mani tau mafa. E tau mafa e tali malua ai. Ia lea fo i le malosi o le ava tau mafa. O le ava malosi. Ina le ia fiai i tātou i ni wha lawe lungo le awala. Ia ai o le wha mui le na mo le fionga ia vautongo Rodney Chang tamasese. Ona o lea i le vai aso fau, e pa u le aso valu i le aso whareile. Ia, o talo atu ai fau. Pa ia mawulunga o le tātou i tu malo, whaasino lea i ngā ngai fo maunga, ia, o pa ia whaasino o wale fio teito ma o nā alo tusa, a pia fau le talainga ia tau asa. Ia, e maise fau i o le li i o le tū, le tō wha le vea, ia fa pe fo i sa o fa le ati po niu mo le fa sau ia fa pe fo i to o le tu ia male ainga sau malau ia mai finau se ia pa ia va lepu se ia pa ia masina fiafi se yo o atu lava i o i la lukava ia fa pe fo i malai filongia o le tulanga tāua o le ngai fo maunga numero tasi, ngai fo maunga numero lua, ngai fo maunga numero tolu. O le matu o le tu malo, le tō whai le li, o le tu ia le vea, o le tātou sui whao lioli. Mo le whatutu e le tu sa mo ua tasi, ia le tō wha, i le li o le tu. La vea lau a folasa, Paulo Ioane. Ia, o le a fio mai fo i tātou te aleanga, o le a whatino le nai le a safareile, i le itu lai ono i le fiafi, ia, i le tātou no whanga, wanga le mai ai ia le fionga ia Samoa, le tolomea, le whaletua masanga, ia whapea fo i tui sambau, ma le whaletua ia Les, i le Manhattan, tasi i wa wha, Dominion Road, i Mount Ruskell. Ia, tasi le nā wha moe wala o tuai i lo tātou ai ngā whatutua le tuasa mo tasi le tele i nei bau mea lo whai. Ia, e le loanga le tepi e o aku i koe o ia o le tātou tau mawhainga lava le tele o limo le mamara se venga tātou wanga le lei ia ma tongi le maa ma velo le aso. Ia, whai se sao i matau i o tātou sui whao lioli mo le whainga panota o le masino o kuso, lua fe, lua se fulu male limba. Na, ia auta umala le tu leo ngangai fo mua. Ngangai fo monga numero mua. A fia mamla matili le tātou whamu. Moena na, mo fo le tātou tau mawhtanga, mai se lo tā pena mai i le sui whaarioli, ia manisi fo i o mea alofa. Ai se kula i o sau marikoi inga. Ia, wala o maila ia leo pesta, le a tau sa vea. E le telefoni o lua tasi lua iwa whawhitu iwa lua fitu. O lua tasi lua iwa whawhitu iwa lua fitu. A whatonu le ono
i le tautua ale si ufongo Samoa ina ua Gagaifo Faiva le tunu i le nei fo i a solua. Malo ia tautou oe sa ngā lue le nei aso i o tau Faiva sa masani ai ia le nā ua umana kiriki le kād saini malo ingoa ia ngā ia tulua e whaatali le pas ia pe whaatali fo ia le ia se taavale a seisi te lua malanga whaatasi ai. Ia po le train, po le alava. Ia po lo kiki maa fo i le whale. Kiki maa kua e ngama e pese kua mai o koe. Paule mea, ia ta au i le tino, ia awane i su le tino. Ia awai se wha malu. Ia wha pena fo i ona tau no umalmanu. Ia lunga le taavale. Ia lo whangia. Naona ta oto atu i nā fo i leo se. O se fautuanga. Masa tu ua lalo. Ia lava papale mo nsa. Ia wao le teimi ai o le manava o ngāruenga. Wha i o tau ia ua manava mai. A o nisi wa tāpena atu fo i mo le sifi po. Ia e te le ala na o maima pisi lunga le awala. Ia e tupu e a fo i meo mea na o meo le fefe. O le meo le fefe o le lava lo nsa. Le tu ua manoa. Ia, kui mai le limo lale ali i o kui a kuwa le limo le sinene i le tulou le whaafonga le atanu. O mea ua tau masani mo tātou masani ai, ai whaaita tangata. Ia ona whele lei dola ia leo upu, e se le au le lei o upu. Upu mata ngā umala langi le nei. Whaatonga, whaamaoli, whaingilisi, whaasamoa. Sei vai atu le whaafonga le atanu. Le ale si me tupu. Whaavale valea mai le laave ta vale o e whaavale valea toi ma oe ia. Ia, la vea lo mal ta vale e whea soi whafo whaile me ta ole. Ole rage, Ia le mele nao. Na vale mele mele. Me ngai ka ura kau e fusurunga le awala. Ia, wa ale whautuanga le nale a tau sa vea i a toi. Ua lava le vale tas, a whaavale valea mai le si ave ta vale. O no sai oe. Ia mau le umaya ma ia mau fo le to vai ia lava pale mo on sai me fa ia malo si o mate a o ke me ga ke ko ye ka dianga lo se me kala ma li o su wala vale vale tasi dunga le wala vangi luongi vale pa talo fo le uso le pepe willy ia a lo le soi fo mria va tai fo ia le ma futa mai o le fa talo fa to ai le fionga le tapau le ala taua. Ia, ele mwhai lava ona nisi le lango sua mai o le fionga ia ai o lupo teanga John Roach ma le whaletua ia ula i le tātou polakalamene. A mese le radio Samoa. Ia, te le lava ia taimi e la lango mai ai ia le whamoe ia ma whapena fo iso polakalamene radio Samoa. Ia le fionga. Ia aiolo potea John Roach, ma le whaletua ia ula. Ma se foi le lātou komiti whaafoe, o loo whaafoe ina, ma whātou teia le no whanga le tumutumu a ile tō telo tangata le Oats Club i le Otahuhu Rugby Football Club i Otahuhu. Ia, watu aile whatalofa male. Malo atu i ngā luenga le lei sa whaia. A leo o le utewa vai atu whamai ai o lupotea John Roach. Whamon mō lere i atau a mali lo whinangalo. Nā luan le lalata insinia. Wata le loa nei po la whawheo na whai ta vale nei. Ai mali ei. Tu watu asina ta mai mea nā le tōru ase kone tu watu. E lunga ai eisisi. O fia e le taleni leo le insinia. Le leilo ma fau mou lima e whawasenga ia le whainga o meo tāwale so se mea le whale tonu o le tāwale. Ia na wala umaile ia le atau sa vea le o lua tas, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu, o lo iai le awa nua whainga luenga le nā. O le insinia, mo le sunga, ia ai o le potea Roach Motors. Numero na, o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Ea, ona o mai leo lau whasoa ne mata upu lea. E alu laba ilo o mawhawha. Ona au te lei lo po le asisi mea e te tau ai
o na whaatino le mea lea o te whaatua nei. O lai whaafonga mai ia le malo ta wawe, ne whionga le sa whapito te mai tai paramia malana kapeneta. This is an epidemic. Having our children and young persons being involved in selling and being addicted to drugs in Samoa. Te leo me ono o iai. Mai ole a o iai pe ale whaia i fo iai ia se fofo de whawhita au le nei. And I can suggest to the Madam Prime Minister of the temporary government, caretaker government, ngā lurui whaatasi ai malmatanga luenga, o leo, whionga le komsina, ia whapena fo i le whionga le minsta o le malota wawe. O whai whi au, o leo, o whai a onga, wa te tau o na whawae se Special Task Force Unit, patino lava i to tonu o loto a nei o lo whiangai. Ai ta maiti ma le whātau wina, o meo laula au whaasaina e pe o le marijuana, sei whapena fo i fuala au ma pauta whaasaina e tai pe o le methamphetamine, whapena fo i ma le aisa o crack cocaine. O levan tau na whai i ai se fuafuanga le teimile nei. And that task force unit, a special one specifically to target ina ia mawhaio na mata I tuwina so o se tu ai ngā inga, monitoring all the activities, ia whai foi, mani mea poeata, surveillance cameras on campus, or even at the bus stops, the entrance into the campuses of all these schools. Sau tō whaafonga o watu lau tū alalo le lua vai aso o tūna iatu. A leo o tini pāo. E winga I le whaamai leo o lo o pepesi nei o le dengue fever po o le whaamai o le fever po naivi. E mafua mai le namu ia ma le tūlanga o lo o la tuai tū ma miti le toto ai tu ua I nā I le meo le whaamai I lea tangata bālu fo I tu I leisi tangata. Sa au whai atu ai ma tu o lalo atu. Ina I alo whangia le whionga te mai tai pāle mia ta wala atu fo I le minsta o a onga. Ma le pule a onga. Ai mai so le pule sili o a onga uma pe o le eile whionga ia au Chris Hazelman. E te tau fo I ona ngā lulu e whaatasi. Another Special Task Force Unit e ngā lulu e ma le New York Natural Disasters Alert and Emergency mo tātou tangata uma I whaalawe whaanatura whapena fo I isi vaenga pe ona sa ele COVID ma le misela ai mai se fo le tsunami na whiangai mai tātou. A leo o ta fia o whaalongo atu o tafa ia se fina ngalo. Na o whai atu foi. E te tau foi o na avea le vaenga o whono whawaea I tu malo e lima sfuma le tas. E fe soni ai I le ngaluenga lea pe a whai. E tafa se fina ngalo. E o e whai lo se ngaluenga le teimi le nei. An alert so that whether it's a quarter or a half state of emergency, but at least, o leo ua whai se mea. Eo, a leo ua whai. Leo ua poto, tai nei, ma ua amata mea ai. Ia whono whawai. Leo foi la, ua te talo atu, ia le komiti whawhoi lea, I whono whawai, alo whangia. O le nai ai se leni o to toe mai tuftufanga o se leni o le tasi miliona ploketi lena whai nei. Toi tai tasi tesi ma le valu miliona o auto tupe o whono whawai lima sfuma le tasi lea ele I uma ona tufatu ai ua uma na pasia le palemene. Aua lātou te pole o le ale mele nai e le tau account le teimile nei a lo lofa mai. So soni mai
fono whawae e whaingo fia i le motu tele i se la vai, whapena fo i tū mua i upolu. Vai e. O le whaingo fia le mea. Au musumusunga ia, e momoli mai, e whaasoa tuai i te tai o le tātou o tuno. Tanga i masila sila to toa iai. I was so glad, because I laid out this plan 2 weeks ago. Ma au te tala noa tuai lava i aso uma, ma aso uma. Ina ia tanga i masila sila ma whaatulanga atu whaalapu patonga e te tau o na au fia uma e le ngai o inga lea. Mo tuai o whawhitai. Talia ina. Ia se tuu a lalo. O le tātou por Kalambio la ngā ngai fo Faiva. Po le tāno ava foi. Ia malei a tau o sevea. Po e whika i whea maa mai. Mka upo le li inga o vevesi. Eile mea. Ele se vevesi. Ma tā upo tu sao ilo mambea. Ina ia tilo tilo i eile de. Le atu no ma whaafonga ia. It makes sense. It makes sense. Ma o mea sa sao fo i na ia manuia i le lau tele. I leo ni mea e manuia i na uni tangata le po ai. It's for the whole of Samoa to benefit and be protected. I na ia manuia ma pui pui ai o tātou tangata. Nau leo luko leanga ia ma leo luko vale e whio soi mai whaleanga ia tātou por Kalambia ma. Ai re loa. Sia ka kou ambio. E kuku sa sao kua i luma. Ma whanga le tui tui. Ina ia mawhai o na whalongo mai o tātou te tai ma lātu la ngona ina. Le musumusunga le anganga o leo o tau walātu fo i seisi uso. Ma seisi tangata ma lo tātou whaatau waa. E a vea le nā mo lātou ai. Tu sa foi pēla e lātou te le acknowledge ma whae loa ma whae pēa. O i na mo waile ai ki o le mea lea. I don't worry. I don't care. As long as something is done for the beneficial of our people, for our people to be protected and be safe from these epidemics. E le lei atu le tātou ngā ioi ma ngā lurua i le teimile nei. Ma wha leo atu ni langona. E wha tupu manatu i a te utou o tātou te tai. O na uaila ia lea ni manatu wha pēr ai ua wha o le tā. I apa ua si fōi se mata ngā langa. Se mata la langa. E fosi ei o tau e whaini bea ko ke le mā ngā o iai. Le ai. O le tu o lalo. O le tangi o le pumate. Ina e mawhai no tau langona mai. Ua mātou wha leo i nātu, leo ua le langona. O teik tai o le tumalo, o teik tai o nuu mawhio anga, o le pule ngā li i mawhai pule o mātua e ona ia whanau nei ua mama. Lava whena fua la iai. Tasi le awhi fitu se lau tangata, ua mama i mai le tausanga, e tasi o le pepe se i o le sifurma le lima tausanga o le tamititi matua. E whawhea na ofi le lima sifuru moenga ia o lo o iai tonu o le potu whaapitoa ia e ave uma ia inga se ngase o le tenki fiva. Lima sifuru moenga a e awhi fitu se lau ia mai. Lua tamaiti ua whioti. E matautia a ea. Ia le nā, whaimau woso, whaimau ai, a wā, o alofa mori pōle nā, ia manuia ai se tangata, ai le whai ai se vi inga, manuia o tātou tangata ma tātou whanau, ai le whai mo se vi inga o se tangata e tōtas. Wawai foi, le whau ula mai le tongo pese tuai basari inga e banga kua o me sa whai laso.
Wa ule ne yo kas putialo, a wale suia lingila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. le na fa fianga sui fi loi ole manava nga wenga male nga Gagaifo Faiva le tunu e le nei fo I a solua ole matua malosi o ti munga I fafo ioi ya fai maria lo sai dunga le tele ya mau le fai tete ya matu ava no fo istanga tape no fo yatu o le tato mau au tule na wala vale kasi va baile ato sa ve wala vale kasi dungo le wala e lua lo vale pe kolu vale ya misa lo ma vale dungo le wala ona o mai le ola utala noa e le mata au pusa au avatu le amatanga o le tato polkalame ia tatau I le taimi o whainga pānota ma whainga whiriwhiringa le atunuu. Kau o mai lea so luas ful ma le fitu o le masina fau ma le luas ful ma le iwa. O le ua nginga ma ua whaamaunia mai fo I a tātou tala fau I vai whanua le mata upu lea na ufa I atuai. E la pata I atuai le pulenga ma malua li ima whai pule. Tulou lava le ainga I whale la taima le tu malo sa matau. Tulou taulangi, ma tulanga whaalupea,
o le tu malo te le tau whai atu. Ai, o le ota oto mai ai ia le tō whā, a le sau whainga mamalu ma le nofo a swafa. Mai atu ia le mamalu le wha le fitu wha pia fōi, ia le tulo sa longo ma le mamalu fōi le atitanga loa. Ma upu le nofo i tu ai ngā whalata, ia mese fōi sa matau. O leo wa manino au whala. Ua whapea se tō whā, ale i tu malo. O le a tau fia. Leo o atu o ni whaalawi loa. A nisi lava pāti wha whai ma whaafale tui. E pei ona iai le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi whaatasi ai ma le Samoa ua poto political parties. Ua lātou talia i nai, ua nao le whainga malo pa o le pati whaafai atu le epa ma le hero pipi, o le vasili aisea. Aisea ua whaitama whaapito ai whaapea le tu malo tulou, taulangi. Ma tulanga whaalupea ma malu sautua fafa o le tu malo. O le vasili na watula i mai a te. Ai o ana le lalaba na saudo ai. Ma tulei le fionga i le whaasina. Ma o ia fōi o le komisina. O whainga palota. A le atunu u atoa. Tuia whenolo. Tole a foa. John Alexandra Stanley. O i tui ngā toa whawha pēnei e soli tu la fono. Lea lau o utoi a vātua e lango aila o mau lea na vatu lea matanga. I le tau bi ai, o ai a te tau. Ma ua lea la ua sao no sao iai ia le sao fa inga swafa o le tu malo. Ua nao lupe matasila. Tolonga tā. Lea sase ei le tofi. E te tau na ave iai le wha mua a le tu malo. Ma pālota iai. O le sui o le hero pipi. Male whainga pati. Atu lepa. How did it come to this decision? Na whape i o na o mai i le tuai ngā tai au lea ua whawhola i le tō whawhapea. Ai se a, o le a si i e lua nu o le tu malo. Le a si i e le si tama le tu malo. Ai toso whatatai le ala le si tama le tu malo. Ai maise, o le whatalinga a tele ai, Christian ausangi. Ia fasili ane oe. Whape i la, ni whiutanga inga ua whai le vāo le whale lua o sa matau ma whale la tai. I tama whanau ia. Mai whoringa mai. E le o iai, ia se tūlanga mao popo, e ta oto o eile ma ta upule nei. Mai o te lofoi. E le whaititia ni vevesi e tūlai mai ai, i le anga i le mai le so se i o atu le teimi o le whainga palota. E wha me belo fo i sa matau la tau ia watu le whale usori, ma le ngafa. I le lātou tama whanau le swafa tele ai o i le eulu moenga uma e tausia le mamalu o le whale fitu. Ai maise Samoa. O le ainga. O le tama ainga. Le fio i lana fionga. I le tui maleli whanu. O le whaululunga leo Samoa. O le fionga fo i le tama ainga. E le ngata o le ao le malo ma le whaululunga
o le atunu, o ia fo'i, o le tausi mea nā te tausi ma pui i le tūla fono whawai o Samoa. O le ali i lo ia fo'i. E māua lunga lana tō whaalele i a Samoa. A le lai tupu mai lona i tū malo, tu lou taulangi o le i tū malo. Ma lau o fionga i lea malu o le malo. Ma lau masiofo. La whape i la, o na whaatai tai a lea ua bua i malai, le tu malo le fionga le tama a inga. I se tō whape nei, e ono o mai ai ni whewai inga i te tono se tu malo. O lea le fua ia isi i tu malo e 5 se fulu o le atunu uatua. O le a whapea na whai ai, le fai tama whapito, ma le fai mea whapito, ma le tapu o le ai tatau. A tangata. Te ala ua manino la vai i le mato le vai. E la lango uma le tu malo. A o lea fo i ua wawa i atu e le ai la. O le i ai le sui o sa matau, o le alu e lango. Le whatuatua i le atua Samoa, o lo o iai fo i ma le sui o lo alu e lango, le tu a fia me. Le fionga le sa whapito. O le sili la, awa o ngafa whaso ta i o le atunu. O whee whasino i ai le sa whapito, ma le tamaita, e whasino i. I le tu malo leo. A whai e te le fia ma e whangau le malie. I le whasoa leo o utu i natu. Lei a taua sa vea le nā. I le alo pe e whatatia ese le bata upu e te tau ona la ngā. Ma watu i luma mea whaafafonga i ei Samoa. Ona whai leo lau whai unga. Pe e te ite i a teau, pe e te le fia i a teau. Ai o le mea e moni ma wha maoni i le tūla whono. O te tau talama o pese tuai ma o launga tuai. Awai le mawhai ana le talanoi na le porokalame nei le aso atai au. O le pōwhoi nei o la ua talanoa tangata. Ai mai se la tau e le o mautonu po le ha le mea le o tupu mai le i tu malo. Ai o ai na whama i te mea e wha leo le tō wha lea. I le wha le lua o sa matau ma wha latai. Asilsila yai. Now that Whalatai and Samatau has abolished any other political party advertising in the constituency except HRPP and its political party. A olea e se ai le fionga le tama ainga o le ao ma malu fo i o le malo o le whaulu lunga ma le whaatumtumunga o le malo Samoa. How did this happen? How did this come to this decision? For me, I'm telling you, it is unfair and unjust. It is the breach of human rights. It is the breach of the rule of law. It is the breach of the electoral legislation 2013. Lopusa o le talalena. Tātou te nofunu whanei, tātou te talitonu nei, e whono nei le tu malo o tae. O ai na momoria le tō whalea. Ai na whape i o na o mai i se whai unga whape nei.
Ai se ale mea le ona outou tale le mea lea. Lea ngai le nofo le lei ma fi le mu I lo loto. O la le si mea. A o tātou silingi a nei a o whea la le whaasino manga. O le tama leo lupe matasila la auli a le mali atoa. O tau a au na na whaafai lele le tama le a leo o tau whai mai. E sā o na alu atu I o tau ele malana pāti whaafai. O le tua lalo le nā ma le tangi le nā le pū mate I le mamalu o le nofo a swafa o le wha le lua o sa matau mwhala la tai vai atu le fio I lawa fionga le tama hainga ma le whaulu lunga o le malo Samoa lawa fionga le tui ma le li whanu. Le au mamalu o le atunu umalau ma siofo. Ai maise o a inga I fia. O ngafa fia so o ai Samoa. A le whaafonga mai. Ta inga e wha maao e fia. A la se whaalongo. A whale upolu tu tofi. Ma le saufa inga pito I luma a tu mua mapule. I tu au mala taua a inga I le tai ma le waa o fonti. Le pa ia I a inga. A inga o nofo a inga o papa. A inga na ite ai malama. A wā sa le vi ma le pai sina. O le tala le leia le tua. A ele le nale e tāpua I mai ai le ataua. Ma le a inga le fale manono. Na tō ai le pule ana whanua e sunu I le ala fale o le tala le lei wa tau nuu le a inga le tai. Tau nuu. Ne ka le sia me tutisi. O se tu ua lalo le na. Mau te tonu foi. O le ao o iei le whasoa le tu malo I se taimi. Po o ina whaia le mea lea. O le tāo fi uma o pāti whaupwhai. Ma vaenga whaupwhai. Ai whaatanga. Na o tuila epa. Ma le hero pipi e whaia lato whaalawi loa I te tonu. O ele. O le tu malo. O whala tai masamatau. Ta oto atu. I le filinga tanganga. O le pa ia o le tu malo. Leo te tiltilo atu. Oi. O langa tāua tātou telefou I vai whanua. Le mwhaila o na misi langa tāua na tātou loa mei e tutupu ia I tātou. Tāua o na tātou I loa, tātou telefou I vai whanua I langa ngana Peretania New Zealand. Awa, po whea tātou te o iai. E taun tātou malmalama I meo le tupu I New Zealand lango tātou le ola manofo I New Zealand nei. I kele fori kako pisa I meo le tupu I Pasifika ma Samoa. Ia e tātou whaseta I ai. I le tele o tulafono, ma swing o tulafono, ma pulenga whai tu malo. The local government and the central government, because we live here, we must know exactly what's happening within your own vicinity of where you live. In this update, wild weather's causing treacherous driving conditions in Northland. Orange heavy rain warnings and severe thunderstorm watches are in place for Northland, Auckland and the Bay of Plenty. The top of the South Island and areas near Westland are also under heavy rain warnings. NZTA says State Highway 11 at the Waikari Road intersection in Northland's Kawakawa is closed by flooding.
State Highway 1 over the Brindewin Hills is under traffic management due to a slip. Mangawhai resident Mel Stewart was driving from Whangarei at the time and says the slip was a close call. You could see the rubble coming out, and then just as we came around the corner, the whole tree just came flooding down the hill and then just spilled all over the road. Kiwi business icon Sir Michael Hill is being remembered as one of a kind. He died today after a cancer battle. He was 86. Hill opened his first jewellery store in Whangarei and grew the brand globally. He's well known for his championship Queenstown golf course, The Hills, and founding an international violin competition. Company chair Rob Five says Hill was always a student. Whatever he turned his mind to, he brought a vision, a creativity, a sense of aesthetic and design. Tens of thousands of nurses will walk off the job tomorrow. Last-ditch talks between Health NZ and the country's biggest nurses union have failed to stop a nationwide strike. Health NZ estimates more than 4,000 planned procedures and specialist appointments will have to be postponed. National Chief Medical Officer Dame Helen Stokes-Lampard says essential services will continue. People who require non-emergency care, we would ask them to contact their GP first or to call Healthline in the first instance, because we do need to prioritise. That's news. In sport, All Black Anton Leonard-Brown is recovering from a shoulder injury and will miss Waikato's NPC season opener against Auckland on Thursday. The midfielder was supposed to be available despite picking up the knock in the third test win over France. But he needs a few more days to recover. Former All Black Lema Sopoanga has been named in the number 22 jumper for Waikato. Time to combine with the Australian Super Netball competition. That's the solution from former Silver Fern Margaret Foster amid the ANZ Premiership's uncertain future. Roger Tuivasa-Sheck feels his own performance is going from strength to strength, despite the Warriors' latest struggles. The winger was one of the standouts in the loss to the Titans. That's sport. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Love me, baby. Would you care for me? Yeah. Mo ngana. Ya only time shala. Would you love me, baby? Yeah. For the rest of my life, until the end of time. Say it's out mine. Where do you go? Where do you stay? Oh, it's a name of the ever I. Who will let me know? Say I. Oh, it's a fire. Yeah, it's a fire. If I love my so I love fire. Oh, so I love fire. You and me together forever, my island girl. I just wanna show you love, love, love. Love. Let's say see love when I oh girl. It take me my ultimate when I oh girl. You make my heart swear, you make my body twerk, and I want to be my one and only baby girl. I think of you time after time, I can't get you off my mind, my baby. Yeah. Where do you go? Where do you stay? Oh, it's a name will be ever I. Who will let me know? Say I. Oh, take out my pride. Yeah, it's a fire. If I love my so I love fire. Oh, so I love fire. Where do you go? Where do you stay? Oh, it's a name will be ever I. Who will let me know? Say I. Oh, take out my pride. Yeah, it's a fire. If I love my so I love fire. Oh,
te langi lene bese malo u fia fia tele malo u loto fa afetai lava lene mafutana mea uma ua to faia ole asetali ole tomo fainga Faamanga lo sisala Faamalo faafetai Faafetai Oa ea ua manga tu mai ai Ea laile nei faafetai So alofa sa samai O lava lava o mea e ai O le moe masa o moai O supe e tele ma mea e tele O le tuna mafuai Fitaluli be au o mai faingata o taimina e te oina e tangata pe moni o lona lofa e tu matali I hotinga e te fatua ona ole alofa ma toi fatu o e ilunga Samai lava lava mea e ai o le moena sa o moai o tupe tele ma mea e tele o le atuna mafuai fina bea lava awa le fa bai bai fa amalu lupsi Fa fiafiaga su filo yo le fiafio le solua e le manava o ngā ruenga. Ia, male ngā ngaifo fo i o Faiva le tunu. Ia, o le tāru sa ngā le rapa le tuua lalo. Awa ngā fo le tātou whalongolongo e tātou telefou i vai whanua i le ngana Peritania. Leo wa tā ua mai ai. Ua lapata ia au ki lani whasolo atu i whanga rei anga i atu i lalo.
E alua le vai aso nei o timu ma whapena fo i ona iai i o le tūlanga o le malolosi o matangi. Ia mai se fo i o le malulu. E iai nisi o awala o le ua solo mai inai St. James, Whangarei, whaasolo atu i le anga i Tokoroa, ia ma le alu atu wai i le lo. I isi no whanga o le atunu nei, au ki lani ala tau i le umale timu. O le a timu ai pēr ma timu ai pēr. Ia se ilo no le whingalo le tuona whaasela ia leo le tala le tau. I nai nisi aso se lua o lumanai. Ai tā ua lo sila fia. Ngāwa ai wha leilo whale, po whese me o sau ai le vai anga i tonu i wha malama. Ia po o nisi vaenga fo lele o mea i lunga o talivai. O talivai na e teimi fo lele e matua i tumu ai le lapisi pe awhai o iai ia ni la au fo lele to ulu i lunga ia o la tau lau. Ia ona poloka a toa e ala ia leo le o le sewage po ia po le ala paipale na e aluai le vai i lalo. Ia e sau a toa ia malalau la au. Ai se alunga ke pe ala lunga se apa whai. Ia ona au la ia le matai tu loul wha fonga le tunu. Ina ia flow le iai le alua le vai. Ai le flow ngā flow mai konga low sitting room, ma low bedroom. Tā ua le nā o le tātou malama i o le sofoi, na tū malo ai se tasi o li i whaipisi nisi lau i loa i New Zealand nei, Sir Michael Hill. Tangata lea sao na ia le tele o a fo i o jewelry shop e ta o Michael Hill Jewelry. Masani fo i tātou baba ai i lungo o whaatala doanga nei fo i ta maloa. Sa te lelo nā o ngā le ngata i New Zealand nei a o na whale fo i Australia ma isi atunu o laulang. Whaatau ai i a wati aulo, whaatau ai o le whiriwhiri aulo, whaatau ai ma le mea le mama aulo le whaapoe ponga. Iau kei lo whai ko kere kā kou sa o, iai whaatau ai i a mama o whaapoe ponga. O mama o le whaamau, ke lo lopo mau pēr lau mama pēre ai, ule i loa, ma le makangi lau mama. Le sola, ya, na tu malo ai le li o Michael Hill, Sir Michael Hill, he was 86. O stangata e lau i loa i New Zealand, in mele ta o le philanthropy, o le whalapuputonga, ale tō telo tangata millionaire. Wale i lopo feo le a ave la tupe whaongai. Ona iei leo se vaenga o la tupe e alu i tutonu wale whalapu. Tonga leo le philanthropy. Ia ma vai mai ai. E nisi o komiti whafoe. E alu le tupe lea i tangata. O le aini o la tupe ma matitiva. Ia ma vai foi ma lima tango. Lima vai lo la tu tamau ainga. Tangata nei. Ia tasil nei tamaloa. Sa loto alofa I whaalapaputonga na. Sir Michael Hill passed away at 86. Yeah. Ia montuai. Matatou mantuai fo. E papalangi loto alo lofa maanga lelei. E whaalapaputonga atangata New Zealand. Tangata Pasifika. Ia mai maupena whapea umotangata. Le anga lelei wale lolo se mea fo la whaaluela tutupe. Ia. Langa mai loa fo le fa pe la fa se sengi pe le sengi fo le masana fa ye tupu mai e ba tupu o Samoa ya so ai mai se lava I la tou sa fa tumu iai ia le taulai ma fa me melo iai ia le vainga I tu malo o tupu o tula toa yo ya masana fa ia pe o le mali toa le sunga le mali toa o le tu ya tua o le tu ya ana Yo, a masani ona whai o lātou, o le mataafa. E whai o lātou sengi, o aso whapitoa, e la umaile o loa I te tonu o maota mamalai e whaitaulia. Ia, ona whapenala ia lea. E ala ona whaile bea le nao le anga nu ule na e tau le sengi. E tau atu ai le alofa o le tupu I ona tangata. Ai mai se fo I o sa tau tuaina. Lona mamalu malana nofua inga malana pae inga ili tele o tausanga o mawai. O ina, e whaali e tuai le lofo le tupu I ona tangata mai sa whai e Samoa. Sa whai e Samoa ia I mele na e tau le sengi nai maa fuai le upu le na
i le tātou ngangana ma le tātou atunu. O se upu e whaalia ai le lofa, ma le lima foai. E tele taimi tātou te tautu ai ma whaatino mea, a wae masani Samoa le tausitupu. Ai ai fo le taimi whaapitoa, e na nau ai ia le toa whai le tupu, ia malona whanonga, o le a whaisana mea lofa, e lona a inga malona nuu malona i tū malo, ma tangata uma olo o i lalo lana pūlenga ma lana vainga. O e na tautua ma le whaamao ni malo lofa i a te ia. O le pui puinga o lana saunga le mu. O le si ina, o le whale tautu. Ea, e sengi mai eise kiki se si tū malo. Ea o tase wale nā mea tā ua te leile, i le whaafongafonga le atunu. Ono le tū ma le anga lea sa whaia. I le tele o tausanga ua mawai. O le tamai tai foi. E pei o na whanau mai loa foi. Wala langa e lon tinalo na ie. Ala le na lea leo na maasani o na whai upu o tō ina. Samoa o lea tunu tofi e whanau mea le tama. O umana ta oto le tofi e whai. Amata foi o e na. O na whaaputuputu e lona tama. Ia le pupu lama e whaifo ai lona langi tau ma le langi malofie. Lea le taua. O whailonga ia. Ina ia whailonga ina ai le tino le tangata o lana tautua o le tamatane le nā i lona ainga. Lona nuu ma le whale o matai. Ai ale te maitai. Wala langa le ie avanga. La langa le ie no fawaa. O le ie e momoli ai le te maitai le maota o le tupu. O le alana sa ilinga malo. O le taimi lava e mai tō ai pe tau ave se maitanga ua whaamria ina i se suli e toi fo i lona a inga e whanau ai. Oka se osi ngā taulanga whatasi e fo i balana sa ilinga malo. O le nata mai titi o le alo whaasino i le tupu ua tau le ngafa. Ua fo i le teine malana tama. O se mitanga le nai le ainga. Ua foe whapipii le ngafa o le na ainga le taua loa. I le sairinga malo le teine lea. Ua foe mai ua manuia. O le a tausi lona mai. Se ia o ina tu ese ina ma le na pepe. I le kai kia mai, i le kupu whako a kia mai le kupu. Ina ua iloa, ua matua le tama. Ua foe e vailo na ainga. E foe atu foe, e wha e iai papa ma mamalu. E whai foe iai ni tō whinga e sau mana ia i le ainga o lona tina. E sapi ai. Mai loa ai lona ngafa o le ngafa tau tupu. E se le mātongo fie. O sailinga malo. Ni te au tātou whapele e le saili malo tamaitai. Saili malo uma. E o lava i tamaitai. Ia ale sailinga malo na whanua ia. Sailinga malo salamasina. Sailinga malo le tele o tinama tamaitai i longa o le tala whaasalopito ma tala tuu o le atunu. E alena. Ana o mai leo lau tala doa i se mea matautia leo le atupu le asoa tahao. Ina ua mai atua tātou talafou i vai whanua le ngangana Peritania. Langa o tātou le nofo i New Zealand. E te tau le tātou manino ma malama le lei i mea e tupu o ta mao a inga. Wai lua mena tupu le asoa nafi o nafi, lea na palo ta ina i e le pale mene o New Zealand i le toi wha ngā ina. E tātou o tangata whatau po consumers, le mea ta o le surcharge. Whafonga le sa mo le mata upule ta o le surcharge. O le wha ngā ina, o le FPOS, le tu i eilau kādi lunga. Pe te tango fo i kolosi, pe wha maulu wai le kādi tonu. Ma e tango e omi lau pin number. O na oso mai le o le mea ta o le surcharge, pe ta la tolu onu sene. Pe valus fulu sene. Pe lua ta la foi. E te taulanga e tango o omi le mea le na o le surcharge. E le ngata o le wa e te tongi o le GST o le o loa wa e whatawina.
A ua e to e whaatau wina fo ima to tongi le mea ta o le surcharge o le pili le nā e te tau le tongi le whaatau o loa. Ona o le whaanga ina o le teknolosi o le masini lea o le pay wave i le whaanga ina o le F-Boss. Buying online. The opportunity to buy online. The surcharge is charged to the customer. Anafi na pasi ai le palemene o New Zealand o le whaamama a venga le nā i ta ngata uma. I le tau ngata o le soifuanga la o lo o iai le temi le nei. I New Zealand nei. A le tātou te pepese foi. I le tau ngata o le soifuanga i Samoa. Se ngai ka whiwhi i suli. Ana mea lana le ua vese nei e New Zealand i la sua nafi le palemene ua pasi ai e le toitongi e le tangata whatau. The consumer will not pay that surcharge. The surcharge has to be paid by the retailer or the business owner. Ta ua le mea nā mole si le fia. A o taia o le talafa no noa. Ua le mbawhai i whiutanga inga i le vā. O le matanga luenga le soifua malolo ina. Le Minsta ma le Ministry of Health. Tala noanga sa whaatino nei i le lua vai aso. Ua whaisi umi tele i le nei fo i tausanga ma le amatanga le la tausanga. A le la lata tātou le whainga pālota lau tele le tunu i le tausanga fau. O le ale mea ua tupu, ua le maali li e fo mai. E se lia i le se fulu wafe tama i tai tausi soifua maali i tausi mai pasi. O le a sava vali ese mai fale mai, fale o tangata mātutua, whapena fo i le fale mai o tamaiti i New Zealand atoa. 10,000 nurses will walk away from their jobs tomorrow around all the hospitals around New Zealand. Why? Negotiations for their payments have not been met. Le maali li o lātou tutongi ma whautanga inga na whaia Tausi sila la. And this is called the industrial actions. O solo te nei. O le a tele le soifua e ma o mawai. Aisa. A fo i leo le atu tō tasi le specialist le fo ma i whapitoa. Le aise tau tonga e whaia. O tau tonga uma sa whaalanga rango e te tau le whaia tae au ma on talatu mara. Le se me whaia. E le se so ni le. Tu watu le mea le o e whaira ki i pinga. O le fusinga. O vai la au o tui o mea uma ia. Nothing will be done. Every operation will come to stationary and a halt. Tu sa o ale bata o le la. Se i ma le tau fili ma le pasi. Le ai ma se fo ma i tausi ma i pasi tai au. Lala fo la le na. E ai a tātou family doctors and private clinics. E ai tai tō tolu tai tō whāta mai tai fo ma i ngā lue ai. O lala me tupu. O le a sava vali ese fo i lātou e o. E lango isi fo ma i ia. I vaenga ese o le atunu. Le whaafonga mai ia e te vise Ioane. Sister e te vise Ioane o stasi o to mai tai. O le uni o le I2. A tangata whainga luenga. Ioi, mantua la au ese nei fo mai ia tausi mai pasi po le au tausi soifua tai au. E le ai se whainga luenga e whai mea ai a mai. Le ale mea tupu, e mole manawa mai. O tau la ia i ei tangata lo ta o to le whale mai ma matua. O tau e whaini mea ai tai au, ave le breakfast e lo matua, le lunch, whapena le tino e le fiafi. E le marie. E le marie ai o te matua i o wofo i le malo. Mana tua i le vātu nei, na ave ese mai lesi benefiti le nā. Mo le wa ainga o fale o ta ngata mātutua. Ia sa auto whaafonga i o whaatal noi nai i o le sui o le uni a Sister e te vise Ioane.
delegate of the union. Tau tia mele o tātou tilo nei ai. E o lava ia New Zealand ma Australia o le mea lava tas. Ioi. Laki Samoa le o whaia ni solo te. Au nei. E ei le tu la fono e pui ai le ai a tatau o te ngata whainga luenga. E whaia ai ia lātou mea ne i tau o public sociology and public petitions and protest, public outcry, public industrial actions. Talo whai. Talo whai. Tangata whainga luenga. Le se fulu afe. O le a savali ese mai o lātou ngā ruenga i le a soa tau. Ia. Tā ua mā o ngāle nā. Ia, e wha tonu whalau, ia, ma whautua i nai fo i tātou. A wā lela o atu nei, i ni whaalawe lawe whafua sei to any hospital emergencies. E le ai mani tamai taiponi ali i tausoifua e ane e vai. A wai le whapea e te alwatu loa luange lolfo ma i whapitoa i a te oe. E aluange le nurse, e aluange i le whore ma i tausi soifua. E whai mōmolo diagnose, la le nā mea, o le sa i ili masue po a unga. Pe ke au puai pe ke ko whiangu pe lulo uluma. Po se mai ia iku po se le mea le na e le wanu foi la e leo le nurse e fua le mawalunga lo toto fua le mawalunga lo Faiva ia masiaki pe a foi pe te COVID pe uko e a fio o COVID ia e siaki o puisu e bainga. E wan sia kilis puisu e mai e positive. Ala e maua lo puisu le a kau i le COVID. E sia kia kulisi puisu. E negative. Ia o whea fo ngi test ua whape. O whea fo ngi test ua whape ngā e positive e COVID kilisi puisu e le COVID kilisi puisu. E o vai fo isi test ngai fai e kui karinga pe mo pe ko wiki fo ia pukaringa la ko. A ver kari mo ia le o fangu mai fo. O Faiva malo Colin Torrea o to umolo ilunga le ala. Kau ki o mo morio ko mka ko kari e ko ki ula veska wala ze. A si lunga le wala. Ropena Pacifica Pio Paulo ia va pe fo ia. Si vangara o Fia Aloe, watching you from Queensland. Colleen, talofa lava, ia, whapea fo ia whatalofa i le tuafine ia loa pamani. Alon se fua loa. Tangi alao tui maseve, wa aio ele ataua. O le mau ke kariea kua inge i satu paitea sa vai, sole whaava aie. Era o pongi sa ala e kari mai. Polonga leu pena, alon se fua ngaluafi leu pepe, ia ma uto uma. Fatalofa na mlo ulu cap, faso tau loa, alo le se fua manuia, alo foi le ngā lulu e le nei aso, ia e foi sa e sela maafu faso lo atoa i o le tātou nuu i Samoa. O le PCC, the Pacific Polynesian Center, Polynesian Center i la ie. Fou vise Agnes Gandhi ia pe fo i la si vale pasesa ta lo fa malo se fo mria fe mai kai au le lei o malo se ka fa se ngi ka si vale le wila tinei ta lo fa lava lo le se fo Christopher Sarah fe mai le si vanga le mai le ataua langa le al waku nyaka a le mea mata utia le ua mātou vava ai atu nei i ai. E le road show lea ua whaifoa nei ia le sā o le whātuatua i le atua Samoa ua tasi i tōna i mato. Whaleata le tasi, whaleata le lua, ma le tolu, ma le whā.
lea ua ngai uma i fo iai, ia, ta whiwhi, ia, malo le whātotoa, malo le on sai, ma whāpale fo i le nei aso, ia, o lea whātoa a mata, tia a mate whasou, alo le soifua manuia, tāwhtai le mafuta mai, ia, o tō ese siu, o tala Vaatiwola, ta alofa lava, alo le soifua manuia, whamai e sau J. Moores, le ataua, oka le tumu le wha moe o le wha tutua, i tōna i mato leo o mātou mawa ai atu iai, ia, alofa te le atu o lo mātou tapta po i atu i Sydney i Australia. Ona taumalunga tua i lea, o se wha moe le nei, awa uri o le asolua ina ua maa nawa, ngā luenga, ia, mga ngai fofoi Faiva. O le asoa tai ao, iwa mata upu tau whaamsidonga o whainga palota o le alotea i te tonu o whaamsidonga whaitu malo. 9 petitions or objections will be handled by the district courts tomorrow. Ia, o le awhitau i ele sunga lauli al maria toa, ia, ma le sui tau wafo i whaolioli o le HRPP, whaolu sau a Stowers, mai le tu malo nga ngai fo maunga numera tolu. Ale vena ale, o le awhitaui ma le sunga ia Pepe Christian Fruen, mai i le tu malo o Faleata le farm. Mai le tu malo o Faleata le tolu, le awhitaui ai ia le sui whaolioli o le fast, le sunga ia Stowers, taui ma le sunga ia Limongi, Faleata le tolu. O le isi panga, o le awhitau i ele sunga le atinuu, ma le toa whai au lungia, Elon Beefham, le atinuu o le sap, a o Elon Beefham o le le atinuu o le sap, Elon Beefham o le HRPP. Ia, manatuala, e tangi e tolu uri e whasanga, ia le atinu, wala fu i tangi le atinu whasanga ia la tōna o whaipule whaorioli. O le aso muli e te tau na umai ai le whaamasino, lana whai unga e winga i mata upu uma ne i e iwa o lo tutoe, wa leo ua ave i tua ia mata upu e lua whaasale anga numera mumua, pe ona ta oto oi tangi na i tutonu o le afio anga o sale longa, leo kilia uma, wa mali e uma i la tu ave i tua la tu tangi. Sunga a sua whai mata sua, wha pena fo i le tofa mata mua wa sati pulefana, ia ma le fionga ia le atinganga. Wha sanga i le tofa ia pipi. Ia, ole na, aso sfulu lima o kuso, tawono o atu iai, wa uma whaamsinonga na, a iai nisi mata upo e toe ari ia e mai, a ole io o le whainga palota, e le toi lotea se mata upu. O le a wha moe le toa, alo o le whaamsinonga, o i alo i le whainga palota. Nisi mea toi laumanu ia le teimile na, e lote uma pe a moa ia le whai unga le whainga palota, ma o le a lotea i le whaamsinonga. Whaamsinonga ma walunga. Pole whaamsinonga maunalo fo, yes, district court. Ia, ona ta oto tuai lea Samoa o seu i whanua, ia le whātou teinga o le nei e fiafi. Mori e tuai lea nganga whātitele i le whaafunga anga a le atunu, ai maise lau tapo inga ma lau te talo le oa. I aso uma, ia a wā alo matama whanau o le atunu, i so se tiute, i so se Faiva, ia ma so se ngā ruenga fo i o lātou whita i tunga iai. Aftai i le tua i lau tau tapo inga, ma lau tau te talo e le o tuu au noa i nai. Ia le tau mawhai i atama whanau o Samoa. I so se Faiva a o so se atunu u foi, ma so se tāleni foi. Aftai atu ta māma tina mātua te talo. Tātou te talo mō tātou te ta i Samoa. Tātou talo mō tātou te ngata fo i Samoa. Ia mō o le file mō fo i le toa ma le on sai ma le whaapale pale. O nei mea o porkiki, ia o mea māsani.
A o a inga ma so tanga, ua whape nā fo i na māsai a malalau. Wha! Ia le taimi e while e muai. Ia, ono ole, mai a lavo le tangata. Ia, o ai e la lango iai, a o ai e ave iei le wha mua ma le wha mamafa. O le mea moni. Tātou te talo i le atua ina ia tātou maua le musmusunga moni ma le wha maoni a le ngang pa ia. Walanga i le nga o le ngang pa ia musuia i tātou. E saufo i ma le whili la tau ia ma le ngang o sākangi. E musu ia oe lili. A talo whāti a Eurolini. Ia ma se tua whine o Fuatino. Iosefa, le uso ia vaisinganu ma le tamo fōleni. Ia maise ta māma tua le tātou ainga. Ia masoe matui maulunga. Pea fo inai ta mama sani o na whatalo whātu iai o au mua ave ma le whalitua ia au auna ia pea fo ia le uso ia sua i lua ia ma le whalitua ia aile ngata le nā o le ta mama tua le whionga le suafa ia le malu Nansen Williams ia pea fo i le uso a mwanga tia se yuli ia po le sunga fo i lauli ia toko tautai to whaono ia ma le whalitua a whionga i le tua whawhine a whalenauti Madeleine to whaehono. Ia ma le loa le to o tele o le tātou o tunu. Tina matua ia Fortino Famele e Sarah Avia ia whapena fo ia maualo malosi ia meise ina ia ta au i pele tino ia mawhana whana. Ia whapea fo i le whionga le malu tau ma oe le ta mā si uso ia mua i malai. A ta alo whātu mua, alo le saifua manuia, i nā i pitanu o Mangele East. Le ta mā matua, le tātou wanga le whionga i le swafa. Le malu Faiva ma le whalitua. Ia me sepa, ia whapea fo i le whionga i atongia. Fuatino, lea o ngā upu tomuri. Ia mali loloa, ta mā tina mātutu o le tātou tunu, le mwhai lawa na whaangaloina o tau, la o tau te talo e whai pēr, ina ia manuia Samoa. Ia, o le tala atu lea, whawhoi maini upu o le atau savea, ia te au, se ua le whai lau ka ngā mea ngā ngik, e seta tanga moa talo whalawa, malo o nsai. Ia ma auto umai lunga le tātou apia fōlinga, ma le tātou Facebook page, tufa le tātou pola kalame, ina ia malama ai Samoa i mea tātou te whasoa ma talanoa iai. La tātou o su le pese le ia tau sa vea. Whamanuia tuai i a te oe, i le nei a whiawhi. Tau nu umal manuia i a inga o lo whamuri mai. Manuia o si ngā taulanga ma whai ngā tatalo i a meise fōi o tali ngā sua ma whai ngā malo lo. Te iatul soifua i le aso a tai au, ala whai i whanu ngā lelei, i a ma fōlinga i le atua. O le anga le leile na o le atua ma whaitau ai aso o lo manuia. I aso whaupopo o le soifua. Nisi fo i o lo whabla tuilo o lato aso soifua i le soa. Ia, anga le leile atua ma whaupopo nisi aso ma nisi tau sanga. Stele ma whaise au ngā. So tina, o lo wha longo mai pēr. Ia, la whaitele. Ia, leulua i ali i so alo wha pale mata o le lofa. Tūmanu vau la vea i motaa, ia ma le tātou ainga, alofa te le atu, e maua le malosi, ia ma malolonga file mu wheo le nei pō, si o tātou ti da, anti whaalave afa pasanga poe la ulu i ka huku i Hawaii, ia whapea fo i le tua fine, ia Yvonne, ia whapea fo i le tamaitai o Ash Yvonne, mosiona ali, whatalo whapitoa lava i le uso ia Ken ai ono po le fionga fo i launa fausia ai ono, Ken ai ono o le sui o le radio Samoa i Hawaii ma Amerika. E le ma fo na misi le whaalongo ma le tap wai mai a le fo i sui, mai se ia isi a tātou a la leo lo tautu ina le atunu le sunga ia tu le epa whaaftai, leo sua, ia ma le siufongo le tae au fau i Long Beach i California, ma le whalitua ia soli, ma le auwhainga luenga a le tae au fau. Le fionga ia fonti, yo e le sunga ia fonti a ao loa,
Ia ma le turisi masani ale la o tō masani ai. Ia ele ngata fo i le nā. O le sunga a siata ma le tauta ia le a taua ma i la tō uma. O lo o tau ma mai sauni ma o lo tau ma fai mai fo le nā pito la au. E fesoasoani e whaamalmalama i le atunu mea uma. O lo o tātou whina ui nei. Ia ma i la tō uma. O lo o la lango whaatasi mai foe. E na ia manuia. Na malamalama le atunu. Me tā ua le nā, Samoa. Te malamalama lo i ātinae. Ma i loa le whaatapu laa. Ia na o sina teimi e watu se mea i lo ngutu tulau whaafonga le atunu umaloa. End of the story, period. Well, o tala nā mauinga o tangata. O tātou tangata ma mea na whai i le aso le asolua. Samoa, those are the stories about our people today. Ia manuia tele, ia le whaafonga mai. I leave you with one of my songs. Le usoe sa wia ona ua pau o se mea ua aumaua. Ia lofa atuai ia te oe, le api o fōlinga, Facebook page, whapea fōi ma le tātou YouTube channel. Lātou umalo whātau tolia i ngase o le tino. Po o le maota ma le lawa, po o le whale o maota, ngase ma whale mai. Anga leile atua. Lātou fōi o tuli o lātou whāsalanga o whele to ese o loe whaafonga mai ai. Ia whaamni atu le atua ma fua se tapu, se tae au fōu, e toe ki mata ai, ia le upenga, ia ma toe ve. Fono le upenga, mo lesi whainga Faiva. Ia, le tala le nā, o i lātou o lo o a awhia ma ua o whitia fōi o lātou no whanga manuu ma whala piputonga o no leo pongi sā, le wala au le tua, ia lo whangia le tua, ia anga le lei, ia ma whapena o na wha i le file mō ma wha maise, e tusa malana lava au. O tu o tō le pese le atou sa vea, wha marui atua i ate oe, tātou whei loa i le asoa tae au. Ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa i le nei aso lua. Soifua ma ia manuia, alofa tele mo oe. Whaapeo na puniti o le la. Wawa o le langi, o le timu fo i le muta. O fitialo na muenga, wa tofai maloi mata. Fitilo fa i solo, wa le tau ai lona loto. Le uso e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Langona le fia ai, se fulu se nese i whaalawai. A o se ato whangu, pela vai o se papa mafu. Amu ia la salo, wa file mulo na masalo salo. Se ia lo famai, o lo uola wale mawhai. Peu so e sauia, o le vai nulea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina.